ويدي دي تولي انت كي ساكن وديني غزول فلوان السايي اقلا نسوج ذاون دا كراني نتقوان هذه ليميسيون هنا مي مقبله دعدي مكيس قارن دعدي رقماتنا محند ومالول او نسعد غيوت تزليت ميلا كما حصل كان واقع واقع بروبليم تكنيك اكس البارطاج احمد اكس البارطاج شنو هو وي اتون c'est pas possible ça. Stop le partage. Stop le partage Ahmed. J'arrive pas. Il y a un problème technique. Ouais. Bon, hein, c'est bon. Essaie de le couper que tu as Rachid. اكس البارطاج ما ستوب بارطاج اكسينا يساون فوالا نبداو محمود ديريكت نبداو اوكي موهن أوندني غزول لنصوفيسون نستزري تاكين ميلا أوندني نستزمرتي من سنون أكاد راه ديوالين سيال ثما أزول أرتيكي 5 تاكي ديوتن تسيلتي مقارني شوي ومازيا زوطون أمينوت أدد نوع الغرس نقولني أنا أدل كربو دا دي تاكن تمزوط سيال ثما ديالا منزاو أوندني أسلمانون أزول فلاون التصين في قون الحرمة إقلان إيراكي أولا ديزي أفتربات لاجياسكا أفتويزي أفت حواشيني صوردين إدلان دا جيني أما دي فرنسا أما دي أمريكان ذو التصي صنفارن إدا ردي دهنيس تربحت لاجياسكا دي مدبرنينس أدنو غادروا مشوار من لاجياسكا أما دي تقولش تنلاكاف أما دي تيلغوغا سيغموضني غارزن توالى مثل الله يبارك شمندوك أدزويرا السراشدة تاع الوقاسي وقد باب بخامة تدي سجن تيكو 5 يون موسنا وذا ما غناش دعنا مازال تزول فلاش الزول محمد الزول كو قد غادي توالي المطار رشيد يسير في النمدوكال باغ كالونتري ادن في سميلا نتاري تام طوثيرانا اسيني غيميلا زول فلام زول فلاك دموحان زول كوين في جاونا الحرمة زول كوين ويدي غادي تسمع حسيسنا الوقت هاكيا فوالا تنمير ديما في التزريد شو تشبح لنا تدول تاكيس تكسي وثنينم الدار المولودي با دير لو كونترير
أزول ديال المولود. زولا محمد بين بداو الحرمه الزولك هو قال تسبح سيسن اسنين تنمير وين يعطيكم الصحه بعد ولتاكين اتصلوا مورا على تشفايدي مساكن ان شاء الله. ديال المولود ديالو نادال القديم سي ان جور امبليماتيك sagesse lucidité أطاس أما تيلغوغا أما تيقوشين ديون إدي في كلام ديا سي quelqu'un qui a toujours su ses coéquipiers vers le haut أو même أسمي ما كيوغال دي مدبر في كدام ديال نظني كارز تنمرتي كدا المولود أدو رشيد شيخوي سلواين تيغمات تاكرا غلانت ديس نفرجنا لاجي اسكا ديك دي فرنسا غازول أزول فلاك محمد أزولك فلاونين في جاوننا نسوفي سون أخذ ذويل توسع نسلامة تصادم لوقاتي جرزن فيلين تاسي مسلاين في سرعتنا لاجي اسكا و اتصل الفرحة لين ما يبغاو إمي داوال أفتي ما تفكر على أنت في لاجي اسكا أنا أمريكان جوغورتا ولا تكون ويتسلمت تربح لانت انفرجن لاجي اسكا ديني أمريكان أزول فلاش زولة دمو عند زولة دحمو زولة كاين كيون كلا ناس كذا اسنيني زولة كون فرجن والسلامة تساعدين بيدنا تسوى ذكر تنمر أنا ما تمرت القبايل كلاغي ديونو محفظون راديو ان لاجي اسكا ديون يدي لهن ستايولت كايني انا تسمشيمت دونك ازول فلاك كلاري الزول في اللون محمد الزول دين كون هناك ملان الزول ينفرط الله جاسكا الزول ما سيغل في مكان السلام نمسيس في الناس كان بذاك السلام أرض السلم نمسيس في الناس فريد ديون إقلاندا عن ذوك سبتار جاسكا مجالوك ويادنا جاسكا كونتا توسي خدمن نقديش إقرزن فريد يفكاوك أخذنا الوقتيس يوكن دي ساكو ينفرجن يوكن أدي يارض أمشاراتني دي يجمعوك أدم جراون في ديغي دي سيبورتور دو لا جي اس كا ديون يخدم نقديش ذبحان أزود فريد زولا دا محمد زولك إيجالي لاني دم هاكيا إكسري ذاكيا سيسني وسيسنوس في جي اس كا سول كونتان كل ساكلهم دابلي ونقارن زول فلاو بيان سير حمو سنين يازول فلاش شاد الدنيا ذنا تنمير ذنون دونك اول مازال لونيس سمحي لونيس لا يبوسلو ازول لونيس ازول دم عند ازول ينبقاو الحرمه بوساكي غادي غازول دا ينفرجن جياسكا عند ملان ان شاء الله تسعد ميدنا ثاثويلتا يقرزن عندنا غير تفايدي ما طاس عندنا غير ندير في طاس لي زانفورماسيون وكذا عندنا قميد وانا كان هذه ذويلتا بعد تنمرتي كالونيس تنمرت نونيوك واحد اسمح لي كان واحد بور بريسيزي كو لونيس ذات الواي ويسين لاميكان سي سكو جي دي نايفو سلواي نافيد بيان سور داكور دونك ما تبغام يوتن توتسرايوك إن فيجاون ولاد ميلا ثورة سن الفوت دايور أسيني غدا المولود دي لوان ونكونوي يافي با سي فامي ديك تمنا الستاد ولاش محسوب على الناقيات لي ريزو سوسيو ما تشمتورا الوغ كاس تون بونس ان بو تمغلين كان هكا مودي سوس كان كي كد النظام واحد نكوني كابويش بان يكبزان هذوك دي لي زاني 60 60 70 80 زعما عرفتيني شغل كي تلاوين نعطوا شولين تروحون سدان وثلا يسمورتنا خاصك الجيران الماروكيين وكذا التونسيين ثلا تمشات تواشولين تلاوين يكشم سنة المغورنا وبالله ترى نكوني اسميت نشاغ كنت شريف بلال او كتاب مع مدبرنا كلا ترى
الا دوس دخلوا الفارد بين بالناد بالليك الى نكوني اني لين تربع ثم جواروث اريلين وكن ادشمتي وشولين ارسلنا لهم من جون نوفمبر داش نقدران اش تاكي داش زين فرحان شكواسا من جون من بدا طاش بوكاد غيف كان المثل يعني هضر فلان هضر سموت قبيل هضر تربع لا جي اس كاد المثل زمتاتي تمن زوتي ديش من دي وشولين راشي مشطاح ولي اللي تشوال ولي اللي سخسر باوال نسوال يمفرجنا وكن قاسني وكن القدر انت واش ولي تروحون بلا سخسر باوال بلا نساعد يونس كواش يعني زين يقرز مليح مليح سينا كاين يغال يعني تشوال كي وقت نغال غورس من بعد الهلاكه كاين الطانيه كاين لا كريزه كاين اكو كرام وكورن نقوبل نكون اسم دبرنا اكو كرام مفرجنا وكذا تابع نضجي كتقول لن وكذا نقوبل يثن ناكم بعد اشتكي قد نغال غورس من بعد المرداد المولود رشد دارو قاسي مالا نوالي تيواشولين تيلاوين اون فامي من دار الستاد سي ان اكت ميليتون سي ان ريزيستون السيد محمد سي ان اكت ميليتون تيجاوث تمغناس دونك لاني صراحه جو بونس كو كيتي دينا مولود عيد جي اس كا فرزا اسالون ناكني قا كيكير يتيك تم زواروت شمت تيلاوين اغونا انشكير اورجين يضر دي موت دانا ديال الفال دانا ديال دين تيبوغا وزكان جي اس كا غايلين داني صراحه شكو يا لما ماشي دي كوادال دي سيرفيس ان دي ثقيولاني 54 دي ثالث منسوم دي ثالث ندهيا امنو غنداو تيليا داو تيلوين ويصوضها اي جي اس كا فراس دراي هاد سدو خلاوين يكون دي كامات لاب قلنا ونشتكي ومنا بلي يسير غزات ما الا زيك الصاد يتشغل وتتشغل طاسها تسيلاو يتشار يتمليليت وكي كان هذا ولي محمد دايمي كرا تموري وين ياوجن ميوالان تيلاوين في الدون كتشمن تيواشولين هاد كيسني ساوجنا رايسن ميلاك ميني تمطط تفيض ديمانيم ديال الستاد ايادرا تفيض مانيم جروات ماتنيم الوغ racontez-nous comment ça a été pour toi la première fois امك كمورلين Voilà, quelques dernières la première fois, bon, j'étais pas les ratem zolé c'est chmar stade parce que déjà c'était la unique chmar stade au début. Justement, qui n'est que dernière GSK, ce qui m'a vraiment يعجبنا تصار غورا c'est que سميت pour la direction qui me l'a عيبودي tout. Les choses vraiment qui m'a attiré c'est que je pense قدران déjà تنطوف. Voilà, je pense que voilà, ils ont quand même réservé les tribunes pour les familles. Je pense que déjà, donc qui n'y a et mais voilà que des familles qui sont dans le stade يوكن الوالد اللي ما عادش من تيرام يرجزن ثمورا النظام يتقدمن c'est-à-dire voilà GSK grâce à GSK Tarzan Salon qui dina مثلا Rachid donc داين فرحنا طاس donc voilà داكير ويخمع سي لا كو يخمع بالليك بون تبع GSK نحملي تاكل قبالك ولا شو نحمل راه GSK داكير خمع بالليك نغاس سي المومون دو لوي روندر hommage أضرحها spécialement الشمغار stade يوكنا هاد الكليب نينو et زرير بالليك ça va être très très difficile هاد الشمطة التيران تمطوط هاد الشمال التيران دوفون شحال c'est-à-dire الشعب يعوم الله يباركيتو دونك سي كيدينا الصح ويسهل راه مليح يعار مليح مليح داكا فرصة ثابني تيوكنا الشكر غطاس مولود زيدان c'est lui qui a réalisé le clip parce que je pense de voir une femme au milieu de stade voilà surtout c'est une chanson folklorique donc je suis obligée de faire quelques mouvements pour faire tourner le clip
كي دينا الصح j'ai pas été gâtée. J'ai été quand même sifflée, je le dis sincèrement, mais j'assume. يثق على المعنى. قال الحمد لله سوا دازي وسوا راويو et je sais ce que je fais. Et خدمة على الكليب c'était très très difficile. Bon, c'est vrai que tu as besoin de clip, mais j'ai eu la récompense à la fin, parce qu'il y a eu quand même un retour de la chanson Néon, rendre hommage à la JSK, surtout de dire la vérité, parce que l'amour linéaire, on nous reste déjà depuis longtemps. Donc, c'est ce qui se passe actuellement. تنميرتي مثلنا دملال إبودا فريد إدنا ميلا ثناش تواشول ديسا ودا تمغار ديما تنوالي تمسلايد توالام تشوك تمغار ندي نسلاين. Alors moi je suis resté scotché parce que lucidité fixée son intelligence تمسلايد في le sport في ملال في les détracteurs les toxiques mais elle est d'une intelligence magnifique cette vieille femme Assis Rosfar Bedelamar Farid Awalini. Déjà, Azul encore une fois, Azul Kulawad, donc تنمية العربية كتبنا. Donc الكيني يشبه الكيني هضرة في السماء وكل يسمى داكلو. الكيني j'essaie toujours de donner une bonne image par rapport à déjà في قبايليت. déjà بلي كنا باش هاد مني بلي كخلا نتوا ربع دارو تفهميت السنة غيتموت ماشي لاغفل. En plus نبغى نفك بليك la GSK, la GSK c'est une culture زمرضة c'est-à-dire زمرضة كتشارك بقول كيعجبني ماشي كحاجة انا بالو باسكو la GSK قلت لكل عارف justement c'est l'occasion que la GSK se compte à tous la page GSK se compte à tous نبغى بلي كذا دنيا نكون نخدم على الترونسبارونس نبغى نفك لانفورماسيون صحاب نبغى نفك ودني الهان في la GSK بلي نبغى باللي كدني نكوني نبغى نوا تصل لعيبه اروفري صحان سي لا ديريكسيون ديال المساكين لا جي اس كا داروا تفهميت ماشي كادي هضر في لاسن ساكي سنتناك لي سيبورتور لا جي اس كا وما يقول راكيني ساكي سنتناك لا كابيلي موبيليزي ساكي فنكشي يعني باللي كتنجهنين ولا دام واحد الوقيله تنظغرنا ساكي جوستومون سيني سمحتها كان moi j'aimerais bien partager باش نزرم باللي لا كابيلي اتلات لا ديريكسيون دونك كويا هكا سي شي لابوين زعما نعاون هكا خاصة كان داك فرنسا تعاوني سويني ميزال لا بيبليسيتي اون بليس ليات نشكد نورمال واحد نسقط شي فهم تصاوب نوالوك اغرس كيوتيوت اون تو كا وين كني عندك درار هكا نقارن قبالي تيتيكو راه عندها نظام. Et là, Rachid Cherfi, Lok de Jugerta, également notre ami Clary, Touadam Mahsoub Farid Dinek Oudmi Garzen, Tougni Garzen, la bonne image de la GSK, Yali Moudina, et Tsaradati des Moud, et Wakin Mahsoub Asnar Tijmilt, Itoukdad la GSK, parce qu'il est au-dessus de nous tous. Alors, donc, les deux présidents, Rachid Cherfi et Majid Ismis Saïdoun Surfiyi, Kounoui Sredem Diouten Tawash Tisordin, Amade Guédé France, Amade American. Et alors, quel est votre sentiment, votre opinion, Odet Kounoui, Kamordin Woun, Wanchtagiuk Rachid الزلف لون الزلف لما ميلان يمد سلاسة غورنا تذريم تايين لا كانيوت لا كانيوت إد نسبدا إد نخدم pour le profit de la GSK tout ça dans un moment il y a les clubs de Tunis touchés par la crise sanitaire donc à Tanaïnien les équipes automatiquement, nous connaissons ce qui nous concerne de près, c'est la GSK, c'est notre équipe de cœur. ذو اللي يساولن قبايلي تجديد يساولن لا GSK نسعى في حوايج نغايز دوال دونك سواء نشتا نساول كيم دوكالنا يلتمنا تندونيث en collaboration toujours avec Delmoulo Daiboud qui est notre président d'honneur
Donc, Aïnin Khadma Kwith Dalmouloud, il était là depuis le début. Seigneur Dalmouloud, Tanberti Katazatas, parce que ce cadre de Djihad Amqaran, il voit qu'il y a un cadre d'une force incroyable. Donc, أقلع نسمعور شوية كان نسمعور نصور كمان وين نصور on a moins de travail يعني إذا نتفرح مليح ومازال نسارم مرزات هذه للخير. Adnoral, on va faire le tour du plateau. Hein. Adnoral, Masm El Boussi, Ikhtini Oul, l'Ahmala, Teira, la JSK, Tawashult, Touhnaïnis, c'est tout ça, au fait. إذا كدي بوين كدي جبدن أرتربع كدي مدوكان. اكتيف دون ميكرو ام البوسي. دي تزوارا دونك دينا غازو في لون encore une deuxième fois سينا غازو دي ميلان غازو كوين ديون دار حنا ساكيا وقبل دار غاروس تشيكين دا محمد جورون اوماج يون ونازور يون فنان يون لانتيليكتويال كابيل الساكيك بضوس كواس في الموثيس دا حمير شريات يدير d'ailleurs à ce propos l'amicale internationale des supporters de la JSK compte se rendre demain au cimetière du Père Lachaise pour se recueillir au nom de l'amicale et au nom des supporters de la JSK sur la tombe de Yidir. Donc, on a perdu une sommité, on a perdu Knif Karan il fait partie de ces symboles. La GSK, c'est une entité, c'est un symbole de Zamoul, Yidir, de Zamoul, des Zamoul, nous, exactement. C'est le patrimoine. Exactement. C'est pour ça que, c'est-à-dire, pour moi, la JSK, elle ne se limite pas au carré vernien, mais c'est un patrimoine culturel, politique et social. Parce que l'essentiel, JSK, c'est un club de football uniquement. Nous connaissons au niveau de l'amicale, qui personnellement, au-dessus de tout cela. Donc, la lutte politique de la Kabylie, JSK a été un moyen. La lutte culturelle, ça a été un moyen. Sur le plan social, c'est la première fois les familles. Donc, il y a une forme de transgression de cette société qui veut se refermer sur elle-même. La JSK, donc, elle a permis cette ouverture et de donner sa place de choix qui cède à la femme algérienne, à la femme kabyle en particulier, ainsi de suite. Donc, JSK encore, elle a innové. La JSK d'avant, nous connaissons un champ de bouin, c'est bouillard effectivement. En fait, au niveau de l'amicale, on veut fédérer au-delà même du football, au-delà même, c'est-à-dire même où il y a un ballon, même où il y a un ballon, mais JSK, c'est نظن. أثناء ده شو دي بوينا الكلية، كنا نخدمها في JSK، كنا تتناول، كنا نخدمها في جرزن في JSK. Voilà. Donc, la JSK, elle fédère. C'est un dénominateur commun. C'est une entité. C'est tout ça la JSK. Claré, Awalinish, merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être parmi vous. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous. C'est vrai que la JSK de Zamoul, la JSK, c'est elle qui draine tout le peuple, tout un peuple derrière. Donc, c'est l'identité, c'est un symbole. La JSK n'est pas à présenter. La JSK n'est pas seulement un truc de football. Alors, c'est un des vecteurs de. Donc, on ne peut pas. La JSK, c'est l'identité, c'est le symbole, c'est le. On n'est pas mis dans le stade et tout. Moi qui ai vécu un petit peu
toutes les années, même les années 60, 70, 80, les supporters, on va dire les journalistes, on va dire la GSK, sinon la GSK comme la GSK. Mais depuis l'arrivée de la direction actuelle, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises. Il y a pas seulement que les familles. Les familles, c'est vrai que ça a fait, c'est un tabou quand c'est la GSK a été. On va dire que la radio GSK, c'est la première fois qu'un club de football se radio avec Honda. C'est pas la GSK aussi, la nouvelle direction aussi, on s'est honoré les anciens joueurs de la GSK, les anciens joueurs de la GSK, ceux qui ont donné la GSK. Donc, beaucoup de décisions ont été prises. Et puis, il y a la transparence. Le bureau de la GSK est ouvert H24. Tous les supporters chemin de Toualine ont été visités. Donc, il y a beaucoup de décisions. La nouvelle direction, sans parler du bilan sportif qui est de très positif. في مشيلين لو سون إيجازرا خاطر توقنا لا كونيكسيون تخص رشيد دارو قاسي tu peux rajouter quelque chose وقبل نادي جيغورتا par rapport à toi من نخدم le tour de la table من يبود la direction la transparence une certaine probité de tous ces gens-là peut-être un élément صوري. Oui, c'est ce qui caractérise aussi un Mohamed, l'amical qui est le critère numéro 1 sur lequel elle insiste, c'est la transparence. La transparence parce que c'est normal تكون ماشى نكون نؤمن باللي اكيد استقرار فرانسوا ميتيران normal l'ex-premier ministre Béréguy Voiti دينا français on laisse le temps au temps نكون حاجه الدواء حاجه ذكود الدواء حلو avec le temps راشد فهم باللي l'amical elle fait de la transparence en critère 1 et وكنير ان الحوار الزاتارني le soutien actuellement direction actuelle rien à dire عطاتي في الدور لا كيتدني شريف ملال عبود كمال عبد السلام c'est des gens valeureux qui rentrent au-delà de tout donc on connaît soutient cette direction là بزاف l'amical تيجي toujours تما même si نكون نسرا ما تقيمي البدا on est là aussi pour encadrer, pour diriger, pour orienter, pour recommander, pour toujours découvrir une travail. Ici à Razem, l'ONIS بالبوسي تشرفينا درنا اشكو تيجاولين خدمه كيما كيدلال وما تيجاولين تكون غازات وكي كان صافي الدنيا راك مازال مس جيغورتا ساعدون ذهن فيلادلفيا دي امريكان خاص بعدما في لاجياسكا مي وجنون ديما لاجياسكا بوكني دنيل في بوكني ديسا فرنام ريم دو كلاكيوك يدي لنا ريديس لا ديريكسيون لاجياسكا تنمرتيش اواليش بيان سور تنمرت محمد كنا كدني ذاك خاص نبعث كلاريديس لاجياسكا شكون سمين ولا لا ديريكسيون كاع تشينا قبيليت نتوالي قبيليت لا جي اس كا كنا خاطر لاسوسياسيون دابور ذاك قبل نخدمها في قبيليت نخدمها في تمازيغ كنت صغير في تمازيغ تينا النادي اللي كنا انيليا ريديس لا جي اس كا انيليا انجل البروجي كاس هذيك كمبي وثنفك سميت افوس المعاونه ثاني غيجان هاد كرايود نكني ذاكي لا سيكسيون اميكال دي ستازوني ذاكي دي امريكان ولكن درنا يبدو كان ناس قالين ماشي كانت ثمسه تاكي التدريب ماشي كان لا جي اس كان توشي في تمورث الدنيا مرات توشيت ايوا ذاكي دي امريكان لو كان ماشي ذي بليار دولار يدي سوفا الكونغرس والزميرات ثمورث كيتسالف ديمانيس ولا لي كلوب كان ناس ندريمون ولا لي زيكول ولا دونك خمسه تاكي التدريب ذي واجب نعاون لا جي اس كا
ولاش اقبايلي وصفر لا جي اس كا نقار كان زيك لو كان اندوكل لو كان لي سيبورتور جي اس كا ذي وقت ثاني قدواس لولد لاسوسياسيون انترناسيونال هي وني ذي سينس ونعاون لا جي اس كا سواني من زمان وكنا نسعى صنفار ذا اللي نهكا صنفار ذا زعما نوغال غورس كا ومن بعد نهكا دون بروجي زعما في لي ديتاي تيش كيما تبغي أدنو غاد ستلقي فمينوت أثرار إذا الدرب جدا نون pour les prélèvements tout à l'heure directement arts fameux أيضا على نلاقي ثنين نلاقي تحوش تلاقي فرنسا باسكو سي بلو فاسيل أدنو غادوكا غورسنت مي ما تبغى ما أدنو غاد أريك مودن لا جي اس كي كارزان ما دي تيروغا ما دي تقبوشتن لا كاف je vais enchaîner avec Dalmouloud الجوت انت دي ونيت سيراسي يون والله جي ان بو محسوب جي اليسيني شويه الناس عطات نصحها غنفرجن لا جي اس كا صفرحنا داطاس عطات نصحها غنفرجن لا جي اس كا نفرح حتى سيغمودون سي لي ريزولتا الناس ما ناس سي با غراس à la direction de la GSK. Est-ce que aujourd'hui, est-ce qu'un club il peut avoir des résultats, mais il a un travail de la direction? C'est la même chose, quoi. أمشي دي سيدا محمد نسينا كله وكذا كبانا ذلك فلوكس وكذا كبانا الشرفين كبانا ذلك بنديت فلوكس خاطر لو كان يسي زوار العقل لكن يسينا الناس ترحم ربي لو كان يسي زوار العقل تلا ساقي فلا شغليس امشي لينا كين دويكا ذاكي سني دينان دويكا ذاكي كاثن كميورا لاكين بس كين انا تزخوني سني قام كميورا اللي فازن يظلت هني دينان تبويم كميورا كون كلنا لا درسنا تريكون جيسكا دويكا ذاكي دينان باللي كميورا لاكين أذلعفنا صبو دويكا ذاكي دينان باللي إمضبرنا كي قلنا دي تنبع الله جي تغاونا أنو تقارون على الحيط هذا خسكرير فين دويكا ذاكي دينان أسلامية كي دبويم يفشل لك أكد سياسي يستخدم لي ماتش ذنتا غير يستخسر لك أكد ليسمع ذنتا كذا ساكي تقارن ذلو كان ماشي ذنتا تنو توضع على حاليك إميورا لك يبغى نار ذاكي لو كانوا خدمنا راه لو كانوا فكانا الامان يمضبرن يا هل ترى غاد العافن خاصو تخلصنا راه غاد خدمنا كموضه ما كيخدمنا كا لو كانوا سعنا الامان ديك من الضرب مضبرن لو كانوا رومينا راس الخدمه لو كانوا رومينا راس وين راه خدمن لو كانوا رومينا راس وين سعنا الناس اللي كوم كاليتي ومنن حال لا ديريكسيون حالي مضبرن تبع لا جي اس كا مضبرن يورا لك اسلاميين أكد كريم فرنسا بيان سور ماشي الكلي إيكو من نستربع تاكي مذوياض ناختي ديال اللي نديو التدويل تاكي ديال الجزائر التلفزيون ناض باللي أم لي جورناليست أم لي كونسلتون أم أكل مالانا من فرج النظام يور كلين ومن لا استربع تاكي قريب 4 شهور 5 شهور هني أجمل دوك كسو منا بانا نزلوا المرة من لا أساكين وغال نوكلي قارن تربعتكي جاكا أنشتكي يوكلين نكوني سايو ونسير مكان نكوني نومنس الخدمة أنا خدم أي نظن قالت لك سايني دي كلي ونوميناليس نومنس الخدمة نومنس ميورا كي لان ويا نوكاكين أكاكين الجماعة ذاكين أتصل نومينال أساكين أساكين أتصل من باللي تربع تعوض على كارت فينال أتصل من باللي لا فاز عليه أن كفود كانوا ويس 3 زاد تربويا تيك عامرين زعما ومتاكن اختار بني متاكن تربع سنين تربع لا جي اس كا انشتاكي وكذا كي تورا بدنا طرق ما دينيض باللي ميورا من كمبوضك ما ديريكسيون لا ديريكسيون كي وجيبوني من هناك ناني نروح نوحس نكون نقوم ننيس ويجيبونا الصامية دي مضبرني هنا يجيبون دونك اشتاقي يوكلين
ايوا كان ولي نسن الهلاك نسن عطان نسن لا ديريكسيون كان هو كان هنا تقارني مش لينا كي ايوا كان محسوب ميورات ذي لامان محسوبات ذي لامان ايوا كنا سنين يعدد يون enfin ماشي يون ماشي 10 بوكاد دي تعدد التلفزيون ظلنا الميدنان سنين ميورا كان صفرا اسمع دا سنين مضبار جديدنا تنخلصت وكذا كي ثورا زافراني يخضاوي تربعت لا جي اس كا ماشي لا جي اس كا ديني مشي لينا مي كذا كي تدعي روحت الهود وين نظن تربعت لا جي اس كا بعثت بالله تربعت لا جي اس كا مقرص في الاول تربعت لا جي اس كا ساي مولانيس ما ماشي من ماشي مولود عيبود ادى سنويه انت لن وكذا عدان اي قاعد تربعت لا جي اس كا شحال قاعد وين يروح نادي شويه وين يموت نتلن ولا ويس ولاش وين يقبني البزا حال الله جي اس كا يقبني البزا الكازن السلانه شكون شي ما دار بعد جي اس كا تقبني البزا Delmouloud, قبل كنا دوغادا رشيد تاعو قاسي فريد اون va faire le tour justement في توترياكي justement اسلويا قديم تفيد راه ندفو دار يروح يسد وايض يزلوا وردكن الطس يصادف اردياوي الا واش ريكس ما يلي خدمه شتا كدايني كارزن افين انا لو كلوب سبورتيف اماتور سي بوسيبل اتيسفسخ وسلوايا جديد. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr que c'est une bonne nouvelle. شكرا بوينا دياوين الحاجه ايوا كنا نسقم الامور هذه قاعده الامور قدام خضار تمرتنا خاطر الساكين اكنبون الغاشي يقع من ذاكي تمرتنا شكرا بوينا دي مشنا وندب خضار ناوي قاعد تتبع الدب خضار كوم زرادة هذه بان الدنيا تمر الغاشي يكسو تنا الدب خضار ذاكي ديال الجزائر تمرتنا زعما هذاك 90% تبع نكتب لي ترى بعد ترى ايوا شي مغارين ولا شي لاوين ولا يكتب عند الدبخ الساكي ما الا يبد الحاجه تزد ذا اشتكي الا قطع المضمون عندك ما بالليك ست تسعينات الدبخ خضار ويا فرنسا فريد ذا فريد هذا يصلحوا يتربوا يا ساكي ذا فريد هذا تسوي ميوران ذا فريد هذا يختار واد ياسن واي روحا واد وين سلامي واد وين ذم ضبار دنيني غادي تكون دين الساكي ما الا نكون نبدا الشغل هذه بالليك ونفكر وفريد وكن هذه ضبار فنان هذه ضبار في لاجي اس كا ما الا شويه كاين في فيدراليتي النظام ماش العماره يسد سود ما جديد ايوا كنا يبدلوا كل امور نكون اندو يدس اتنعاون ايوا كن غادي يبدل تشويعات كي حاليا كواكي لا دم خضر خاطر الدم خضر تمورتنا غير ساكن اثن ديال الكوما ديال الكوما ينطر مليح الى اديشو يوين اديوين اذا من جديد اديوين اركز لول من وقت النكته شويه تاكين الدب خضر الا يساد سنيه ايوا كنا يبدل الحاجه خاطر الا قرض عندي انا غفل باللي واحد شي جميله الى غادي شو اركز نادي بدل الزاتس غادي كنا اتعاونن ادبدل الامور الدب خضر المرتي رشيد ادر نوض شي طاح داف خضار ديال كوما دوال ديال المولود سي فري سي il atteint un non-retour aujourd'hui. Rachid تاع لوكاسيون. Oui, Rachid. محمد يا اثن ثلاثه رشيد دوك ما دينا رشيد رشيد تاع لوكاسيون. Oui, ناض رشيد تاع لوكاسيون مي جونسن توجور كيف un petit peu comme Joalo, il y a pas de souci. Heureusement que تسمعني avec mon prénom حمو donc c'est bon c'est réglé. حمو il y a pas de souci. Donc رشيد اش هذا نوض في مسن ديال المولود. هذا صح هذا النوع فيني دينا ديال المولود عبود ذاكن الا قلت تسمن ذاك المود اللي كلوب الجيريان دو فوتبول ينطق طاس من الوطن كاين كوفيد 19 ماشي حاجه دي تموت ماشي ولا كماض لي غران كلوب تاعنا ولا كاين pour trois raisons la première pour deux raisons principalement ثم زوامو ذاك زرام اسميس ديال الجزائر قيمن 8 mois exactement de mars 2020 à novembre 2020 ولاش ولا بنانا donc c'est pas gagné du point de vue de stade dernier on baldak mais
تفي دي غالي في الجزائر ديسيدي هادو غالن وغالنا ويكلو تو غاقلا دي 5 موا دو ويكلو اشنو معنا بونش تاكي الوقت لا بيتي غاتيا برينسيبالمون لا بيتري قالت كشامي صورديين في كاد يوم بوغ ساكنين لي شيفر اكزاكتومون كي نجي في مونتي ريشيرش وفات باللي ستاد البروميير نوفمبر شامد ابوبري يسعى 20000 بلاص généralement depuis de Mellal et Iboud à la direction de la GSK, ils ont bien organisé les choses. Il y a des chemins et ça me soit 50 000 dans 500 dinars. Donc même si on multiplie par 20 000, ça fait 10 millions de dinars. Ça veut dire 10 millions de dinars, 1 milliard en centimes. Ahmed Chida passe des travaux interbattants GSK, ماشي غيرها باسكو الحالين ان بو نو سيريت كو لي بيي دافيون ما تروحون لي زوتيل ما تروحون نسمجوا لك تو غنشتكي ولا شيك داغني وكي فاكتور مزوار فاكتور ويتين هذا شو سي لي سبونسور دي كي تقديين تو تكدا يصوردين شكو تكبانيين وغادي تير توحوزات زونتكير تدمسان sanitaire le Covid-19 donc on dit تشحون تكنا يصور دين الانسان وراني لو troisième facteur ignorant GSK des choses c'est pas ماشي حاجه GSK هي قبائليين ياك امزون سعد انا فهموه فما aucune aide étatique في الجزائر contrairement à certains clubs comme le RA le SMA le SMA le CRB le CSN Constantine, Jeunes Sportifs de Soara, ils sont sponsorisés par des compagnies étatiques, pour ne pas dire par l'État algérien. Donc, le GSK, il y a 3 manques à gagner. Et hier, ce week-end, c'est un Garawis, avec une mazmren, vraiment dans le GSK, il y a des salons, il y a un Tiktekin Touin, au sein de l'amicale internationale de supporters de la GSK et des Lulem de France, où la RNIS كثير يلتمس بالمظال بلاد غادي الامريكان لم يجوز وي ما دنو غادا غورك جوستومون ما تبغى ما تسمح لي انا دم واحد درنا كان يونو مسلاي بارابور تشاتاكي ديال ستادير الفوتبول الجيريان اللي دون كوما بارابور تشاتاكي السي اس او كلا اس اس بي ا nous connaissons l'amical quand on a fait le plateau Nimberber TV on l'a dit le plateau on l'a expliqué pour nous c'est un non-sens c'est un non-sens parce que le CSA avec une rachina de فهمنا نفرجنا نفهمنا مثال c'est-à-dire en profondeur ماشي ذا هو الكان c'est pas on s'attaque pas aux personnes on s'attaque à un système c'est le système sur lequel se base le football algérien aujourd'hui le CSA c'est quoi c'est un club sportif amateur voilà la SSPA c'est société sportive par action à l'heure actuelle le club sportif amateur يبغى يحكم la SSPA c'est un non-sens c'est un non-sens. C'est un non-sens, il n'y a aucune relation entre il n'y a aucune relation. Le sport professionnel. C'est carrément c'est ça, le CSA. Le de la GSK, c'est le CSA. Il faut le dire. CSA, il est régi par la loi des associations, qui régit les associations. La SSPA, c'est le code du commerce. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune relation. Dans le sens où un domaine va avoir un professionnalisme. Vraiment un professionnalisme. Au fait, démarrer. C'est-à-dire, le nouveau président de la FAFEGIAN au niveau du ministère de la Jeunesse, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que le CSA يقيم sport amateur, le sport amateur unique au niveau du CSA, la SSPA تخدم le professionnalisme. Le professionnalisme au sens propre du terme, tel qu'il se pratique à l'échelle mondiale. لكن الغاشي ما فهمن, c'est-à-dire وزمر دارا ثوري وين يروح انت il est amateur, c'est une association. يحكم dans une SPA il y a des actionnaires ils veulent aller vers le professionnalisme donc c'est important ouais تنمرتك Rachid Mila ensuite de la Farid parce que Farid Mohan des gens qui veulent parler comme Clary ولا يفذفوسيس Clary يفذفوسيس oui اذن وانا غير كلاري ها خاصك ملي تميدي صح 100 نوفمبر غادي نهضر Non, on est chaud, juste, je voulais juste dire à Mila,
يدرى en tant que femme تبع يعني مشوار لا جي اس كا يغمض نينس اين تيديروا الكلين juste tu as chanté le clip na تحضر توالي هذا الماتش alors comment Mila Mila, tu actives ton micro. Active le micro. Non? Ça va Voilà, comme c'est ça? bon. C'est bon. oui Oui, bien sûr, نتابع جياسكا نتابع depuis toujours بيبقى شايفين تولي راك لي ماتش دو ا زد نو مي لي بروبليم جياسكا نزراتناك نسميتناك بايلاك زرانتناك زراناك يقبل النسان نوالاك امشي تخميمن دا شو قلنا لي بروبليم دونك سي بور سا كو دايوغ نخدم لا شونسون رسوال الو تساول باسكو نوالا جياسكا تحواج القبايل دونك تبع بيان سور جياسكا جيسبر كو داوي الكارت دو فينال تاع دالا دومي فينال وداوي فوالا داوي لا كوب دافريك اي جيسبر اوسي الشامبيونا يغيني لو 4 مي تربح اي بي فوالا دونك اوني توجور فيير بيان سور نتابع جياسكا محمد غير درنا هو كان ميلا باش دينا كان بلي il faut pas que étant sifflé dans le stade dorénavant ما دكش من الستاد ماشي ذا سيفلات سيفلين ذا سكران كم تشكرن وهذه نيدم دونك en plus la chanson ينم خدمت on dirait que حكيت فوين يقدرون فريمون دي لا جياسكا صح d'ailleurs la chansonnée malade voilà ce qui se passe actuellement جياسكا la chansonnée اللي قد زرم بالكرمات en 2019 et mais راح سبت دي ملال donc les problèmes نوالا اسمي عبود il avait des larmes aux yeux نوالا tellement que جياسكا il avait dans le sang نوالا مكيحمل جياسكا comment ils sont tu vois donc on était tous derrière JSK. Voilà les problèmes. On n'est pas obligé de chemin la direction parce que c'est-à-dire c'est des gens avant tout et qui ont JSK mais ils ne sont pas là juste pour gagner de l'argent dans des champs parce que tu as parce que tu as dit JSK que elle fait partie de nous. Donc je vais profiter de l'occasion aussi l'association guinéenne amicale internationale تنمية النوناطاس تلقى دفكار تغرم إلا جياسكا تنعاون ماذا فنانة تعاون السشنا ما ذا بويت تعاون سي سفرا ما تقولي ساعة صوردينا دي عاون سي صورديا دونك كي دينا صح le clip de JSK il a été vu je ne sais pas combien tu vois remarque sur la chaîne YouTube il a pas fait 1 million 2 millions تواني الغاشي قارني قد اسكو سا تديرونج با غادي تيليشارجي ايوا كاين تد نخدم سو نوتر باج ناس ايكوتي بور جي اس كا il faut le faire donc يمكن اسمي تخدم على الكليب نيش لي لونسي comme ça sur ma page Facebook parce que c'est par amour à la JSK parce que نبغى نعاون donc voilà فرا كان دينير اكيد خاطر l'association amicale internationale elle est là pour aider JSK financièrement. Malheureusement, الحالة ونصفرة حالة كل كلوب كل موند entier أنا كثيرة أما les entreprises أما les restaurants أما شو خصنا كل صور ديال donc c'est le moment أنا نداكل إوا كنا تنعاون JSK وهذا غنتيك c'est le moment que القبايل أداكلن ونسعو ثاك يتمغلي إوا كنا دكتشمنا رايا عداون ديالنا فوالا سي سا البلوز امبورطون تنمر قبل نغالا كلاغي فريد تبع ذي السالن اكنيلا باسكو في الليل ذوك السبتار جي اس كام ديالو كويا كونتور توس توالا ذيوت انت ذي ونيت دا شو دينا ومداناكيت السوترا دا المولود اكتد رايشتيني دي تدمينيك دي العقلينيش امشي توالا دوك محسوفتي كاركاسا قبوكي وقبلت نغادا اريق هذا نغادا نلقاو النظام سيسميو كتقرا توجور دونك ما عرفتش اللي تولينا كاع التراكينيا
c'est qu'il y a زعما نقول بلي الغاشيه 4 كيسيدي كيلو زعما باسكو d'un côté 4 كتكريتيكي لا ديريكسيون au même temps au milieu de la saison on a la dynamique de la direction ce que il a eu le clone dernièrement et prendre la stabilité et la continuité dans la gestion des clubs au ballon il critique par exemple c'était juste une parenthèse il critiquait le fait de limoger Monsieur Bzaz a fait remplacer Sarama, c'est pas un cas citoyen et qu'il peut des résultats, mais d'un côté, il a fait la GSK. Pourtant, la GSK actuellement, ils sont bien placés. Bon, en parlant par exemple de la gestion, on va essayer de Sanaka sur les réseaux sociaux, les votes. Bon, en parenthèse, si on prend la GSK 2013, la saison 2013-2014, 2015-2016, c'est les deux saisons. Il y a comme la GSK, c'est deuxième et troisième. 2013-2014, deuxième avec 54 points. La première, c'est le l'ESMA. Après, 2015-2016, la GSK classée troisième avec 45 points. Voilà. Après, sinon, on commence 2010-2011, la GSK classée 6 matchs. Et n'oublie pas Blick. لو كان فرق كانوا ما كتصبر داك الساعه الوقت اللي شفت 36 بوان عندنا في تصبر داك الساعه 2011 2012 GSK كلاسي 9 avec 41 points الوقت اللي الخروبي غالي 31 بوان allez نكمل افريغ تكمل دونك وديك تقلب هنا كان لي ريزولتا الوقت اللي هضرنا راه ناس تقلب لي تيتو دنا راه مي فرس اللي بالوقت عندنا با بروبليم 2014 2015 la GSK classée 6 matchs 39 points. Le Khned a une parce qu'on plutôt de l'Allemagne, il y a 38 points. On est ensemble. Voilà. 2016-2017, la GS4 classée 11 avec 45 points. Le Khned BD Gaïen, ça a 36 points. Après, un Kimleuf 2017-2018. Lina et de ça la direction est Kefajdet. La Kefazaraf classée la GS4 le Khned 11e. On a gagné. Classé à 11e avec 38 points et le Khned le Harrachi Gaïen, ça a 36 points. Donc, pour résumer, je vais faire ça 15 ans, donc le premier assist de la GSK, ce qu'on parle tous, que ça correspond par rapport à l'histoire de la GSK. La GSK est مثلا قد ظرف الحاجة ما تشمي ذا ساكينيا. أكوين يعني tout ce qui concerne, tout ce qui est lié par rapport à la Kabylie, on ne parle pas que de ballon. أقلا سكاب كافل في حل من مسلاد الوين نظن سكيت ظرف كيف أقلا ذكر مس دالمولود يسمى l'histoire ماشي الشراب نحكوا الدنيا يزرب اللي كيزي كيجي 4 كتسدين تقريبا من كرا صالوني tout ce qui est شو dans la GSK donc voilà باش كيما ضافت انك كملت هذه النقاط بارابور ا فين الناس فيزي تو لو ريست دي عطينا كاين ايميلا تخدم فيني فازن كاين جو رسوا كاين دي ميساج تقارن كي قالك شمت فلاوين وين يجي ساد باسكو زعما بالك صبطني دي جن رشني قاعد هناك من الاستاد وزعما بالك دايدا هنايا يعطيك الصحه تايمات وثمثنا نكوني جو با مي 4 كاين اكاديميا اونتا بارونتاز سي دي كيلو انا ساكي زعما كويس يحب ما نروح ندير الملتي فريد مسكلاري سريدا زندا شو دنان c'est quoi le secret de ces résultats de cette bonne gestion avec cette nouvelle direction? Je pense que les intervenants, il a tout résumé. En début de saison, il y a eu beaucoup de critiques, il y a eu beaucoup en direction de la GSK, notamment les joueurs, Ahmed Slerma, Ahmed Yimioureren, Atras, الحوايج يقدران le début de saison. Et puis, tu as les mêmes personnes qui disent c'est pour répéter ce qu'il a dit. Le début de saison, c'est qu'on a de meilleurs sentiments et il y a rien la direction qui a fait maintenant que les résultats ou c'est يقارن يميورين سلغماي la direction لا تبدا درنا donc la réponse la meilleure réponse à donner au gagner يميورين لكن تهضر يلسن تقصير يلسن تطو يلسن donc la meilleure réponse c'était le terrain
سمعت الناس اللي ديال التيران باللي ماشي يميورن لا ديفيزيون اماتور ماشي يميورن كلنا المايو لا جيسكا تسوالي لا كريم تا سوالي سلابن وكلش ان شاء الله مساكين بالسلام مساكين ناس وسليتي ميرسي دمكيني دونك نؤمن il y a un bon espoir que la GSK de la 8e étoile, Bismillah Kassi de le championnat, on est bien parti pour jouer le titre, de la Coupe de la Ligue qui va jouer déjà le match, le 8e de finale, le 8e qui est divisé, ils ont allé avec le net. Donc la GSK est sur la bonne voie. Sur de meilleurs sentiments, tout en écartant la direction. Tout ce qui s'est fait depuis l'arrivée de la direction équipe, moi je le dis, haut et fort. Ce qui nous intéresse le plus, c'est la GSK. La GSK, c'est l'identité, c'est le symbole. Nous avons vu ces dernières années, les 3 dernières années, que la GSK se porte bien sur tous les plans. Attache les décisions, attache الحاجه يفرحن حاجه يفرحن لم يبارتي في دير ويانا كيما parce que donc parce que quand on voit un club comme ça avec tout ce qui s'est dit en début de saison et puis normalement ils vont demander des excuses, normalement les consultants les journalistes il a قد ضرب نسمح وقبل هضرنا في جاسكا ولا عايدين لي ريزولتا لا كاليفيكاسيون اي تو باسكو لو مينارا اون ديبي دو سيزون لو مينارا il a قد دو بارلي il a قد ضرب نسمح مي لا فيلم صحينا له الصحراء دونك on les laisse parler on les laisse faire الغاشي زران لا ماجوريتي لا جاسكا سال ديريير زران بلي باش تخدم لا ديريكسيون كي زران بلي لي ريزولتا كدو سينيري واحد السن. C'est tout le monde qui participe, c'est tout le monde qui est dedans, l'administration, toute la direction, le service, le staff technique, staff médical, staff administratif, c'est tout le monde qui est derrière. C'est pour ça qu'il aime les résultats. Parce que les couleurs, ils mouillent leur maillot. Dès le stade, le match contre Coton Sport, ce qui s'est passé bien, c'était guerrier. Donc, شو في كان اي الدرامات وادي يمينيغني لا دي فرنسا نادي امريكان نغي فرجن لا جي اس كا دي تموت مزازينا سوق يمكن دعونا لا جي اس كا كالك با اي درا وندرنا لا يمكن اتنرني ما ديك ماذا ماذا داين النظام D'abord, les joueurs avec des mieux Zran ou quelque chose donc on a salué l'initiative il y a une élan de solidarité du peuple de la GSK, on a salué les créateurs de la 5e amicale internationale des supporters de la GSK, qui est l'américain des USA, le comité de supporters au niveau local qui fait un travail titanesque aussi. Donc toutes ces initiatives sont à saluer. Ça les motive davantage, ils se donnent à fond sur le terrain. Donc, il a fait un petit bilan. Maintenant, pour revenir au professionnalisme, au CSA et tout, j'ai fait plusieurs fois sur ça, sur le professionnalisme en Algérie, il n'y a pas de professionnalisme en Algérie. Le professionnalisme, c'est les clubs algériens sont squattés. J'ai utilisé plusieurs fois le terme qui squatté. Tous les clubs algériens sont squattés, hormis les derniers tranquilles, le Mouloudia d'Alger, le CSC, Saoura, qui les entreprises publiques. Sinon, le reste des clubs sont squattés. La GSK a mis le capitaliste, a mis $1 million, qui est là, il dit c'est $1 million. Pour diminuer le capital à GSK. Ça demande un papier dans un journal où j'ai dénoncé l'émir de la GSK qui est le c'est $1 million. Et puis, donc, il a été fait via le Mouloud chez un notaire, via le Mouloud, d'Ilzaïr, $1 million, parmi les journalistes, plusieurs journalistes, quelqu'un c'est plus que ça, le papier, soit ici, il n'est pas $1 million. Donc, il y a qui vous mais là, c'est la ham. خاطر تفنديك السوز ملات سالحم دونك الكميه تشكيله تولات مازال تشكيله دونك il faut trouver un moyen de se débarrasser
Tout ça, ce n'est pas au niveau de la GSK, c'est tous les clubs algériens. Il faut libérer les clubs algériens. Pour le moment, ils sont squattés. Aussi, là, ils sont qui sont là, qui disent. Donc, la million des actionnaires, les actionnaires, ce n'est pas 27 millions de dinars, soit la GSK, soit la GSK, c'est la Souma. La GSK, c'est un peuple qui est derrière. Donc, les clubs algériens sont squattés. Maintenant, pour ce qui est de la fédération, on attend les actes. Donc, moi, personnellement, on ne peut pas se prononcer parce qu'à chaque fois, quelqu'un est élu, il est désigné, il promet des choses, mais on ne voit rien sur le terrain. Donc, on va dire, le nouveau président, on va attendre qu'il passe à l'acte. D'abord, entre les paroles de l'acte, c'est différent. Donc, déjà, des fois, pour le moment, il vaut mieux se taire, il vaut mieux ne pas avancer des choses, rester là où on est. Mais la GSK, elle se porte bien, elle est en bonne santé. Les tout le monde. Il y a une très bonne ambiance au niveau du groupe. Le début de saison, on a un effectif très riche. Mais très riche, je maintiens toujours ce que j'ai dit. Je l'ai dit et je le redis. Nous avons un effectif très riche, nous avons des jeunes, nous avons une relève assurée, la relève de la GSK a assuré la relève. Les espoirs, les espoirs, ils en senior. Donc, le championnat soit les rôles, tout le monde aura sa chance. Je pense que tout le monde aura sa chance. أتاس لين كيراون فريح لنا les résultats qui لين كيرونو من لنا لين كيرونو من لنا بلا نوض كار دو فينال لين كيراون كان بلي انصوب الناس ندير باز على تصوب ليكيب دونك ساكي وغالند هاد كاتنا تشكرني من يورال انا تشكرني سلغماين لا ديريكسيون كي تشكر دونك مثلها معليش لا ديريكسيون ما ديريت لا ديريكسيون ouais تنمرتك أخذنا à la boutique officielle, le stade, quel bilan on peut faire par rapport à ce stade, les nouveaux joueurs, est-ce qu'ils sont qualifiés ou pas qualifiés pour la CAF, tout loin de Alec Delmouloud, Rachid Cherfi, Melboussi, Jugurta, Awad, تحاوشينا قلي كان يوتاقي أنور صوضنت ذا شو ما ينوتي لان داخل سنتي درنام pour les prélèvements. Débrouillez-vous pour nous faire un petit topo sur ça, à moins que Rachid veut rajouter quelque chose, vous êtes de droit, voilà. كيف كاولي لونيس فازا لونيس لونيس الميكرو C'est toujours Lounis. Non, c'est-à-dire pour ne pas gêner, pour éviter le bruit. D'accord, ok. Donc, à la cagnotte, donc il y a deux cagnottes pour le moment. Donc, juste pour préciser, l'amicale internationale des supporters de la GSK, le Youth, l'association anglaise, des Américains, c'est une section de l'amicale. D'accord. Nous tenons, comme c'est pas le même modèle économique, le même modèle social, de l'Europe et des Américains, donc ils se sont organisés en conséquence, c'est-à-dire par rapport à l'ONILAN des Américains. C'est le premier point. Le deuxième point, au niveau de l'Europe, donc la cagnotte elle est sur Eloasso, donc elle a atteint les 30 000 euros. Bien sûr, Adnikis, Aynakin Souesh Nkovel, Amman de l'hébergement du Cameroun, les billets d'avion pour l'arbitrage match à Guinée. Donc, il toujours de sortir. Par contre, j'appelle les supporters, justement, qui nous disent la dernière fois, même dire la vidéo, la dernière fois, on l'a dit, notre objectif, c'est de prendre en charge tout ce qui est hébergement. Et la GSK, elle a la Coupe d'Afrique, elle a la 8e étoile, Inch'Allah. C'est notre objectif. On va les aider, on va les soutenir, c'est-à-dire au maximum. Donc, je verrai bien les supporters, où est la transparence avec laquelle on travaille. À chaque fois qu'il y a une dépense, on affiche les factures. Donc, tu vois l'intet. Le paiement, l'hébergement des transports du Cameroun. Les arbitres. Donc, la transparence est là. Les Américains, ils sont, je crois, à $3,000, si ce n'est pas plus.
دونك واقي هو في زمرا في ديس فهم جوكارتاي زمرا في ديس فهم ومن بعد نكون داغن او نيفو دو لاميكال دايور شنو نزول فلاك اون دوزيام فوا إجماثنا غامر مراد qui vient de sortir quand même il a eu le Covid donc يحلى on est très content c'est le trésorier de l'amicale on est très content سنيني دايره وندي صوت سلامة ساتاس il vous rassure on dit je vais bien il commence à reprendre petit à petit donc même le vice trésorier d'Annalounis Karim Bamar Karim Bamar aussi il commence à reprendre les forces d'Aran il commence à reprendre les forces effectivement voilà exactement حضرت المولد كنترول الكوفيد مثلا انونيس نتشكك لاميكال والله انا شاف ما معليش كانت كملا في اول لونيس لي سيكسيون إقلان دي امريكان نظام إقلان ليكزيكوتيف نسان اسلواي مضبط دريمت ذويكاز النظام دونك سا الا البي في d'installation et نسعى ورنا azka ما يبغى bien تيلي une autre section officielle malgré لا كان mais on va l'installer officiellement la section du Canada il y a aussi le PV d'installation il y a وسلواي هذه اليوم مضبط دريمت كندنا مثلا لونيس ديوت لاميكال كان نخدم كويس فيوس لا شارت فيوس لي ستاتيو et toujours pour aider la GSK toujours. Voilà. Et dans l'objectif actuel, c'est d'essayer de coordonner les efforts l'Europe, l'Américaine, on a pris contact avec le comité de supporters Tmour, donc on va essayer de travailler tous ensemble. On aimerait bien, puisque il est là, on en a déjà discuté, signer une charte avec la direction. C'est-à-dire une charte qui va nous permettre justement de travailler dans la transparence, dans la légalité et de travailler, c'est-à-dire de répondre aux besoins de la direction à la chef de Zmartena. Donc, l'autre point, l'objectif ultime, parce que pour le moment, je vais emboîter le pas, les clubs algériens sont squattés. Je dirais que les clubs algériens, notamment la GSK, actuellement, elle est prise en otage. Donc, au niveau de l'amicale, on veut la libérer de cette prise d'otage. Comment on veut la libérer de cette prise d'otage? C'est-à-dire, les supporters, ils vont nous rejoindre. C'est le nombre de personnes qui nous intéressent. 5 euros يدفك 100 نا 200 5 اورو ولا يدفك 10 10 اورو non 50 euros. Donc l'objectif c'est demain à l'ouverture du capital on va être partenaire de la GSK, on va être des actionnaires de la GSK, c'est-à-dire la GSK a réellement même sur le plan financier, sur le plan légal. Donc l'objectif ultime la direction on continue de la soutenir coréen une autre direction qui veut porter atteinte à la GSK, c'est-à-dire qui est un symbole, on va s'opposer sur le plan, parce qu'on sera comme majoritaire sur le plan des actions, donc on aura toujours notre mot à dire, c'est-à-dire on sera toujours majoritaire quoi qu'il en soit. À nous les majoritaires de la GSK, غير ثورة لا سوال أزكى نوغال سلكاغ سلقانون. فات نوع كان أولا هو كاجوكر donc même ذاك كذا امريكان كدينا الدراشيد ديوت لا سيكسيون كان جوست لا سيكسيون دونك ديوت لاسوسياسيون كان تسادو كلير كنا دايور الديبي من النوع نوايب لي لا ترونسبارونس ما تجي سا من ولا لا ترونسبارونس نقدر نخدم سي لا ترونسبارونس رديكوي دونك انا نخدم لا كانيوت ذاك تاع كاو فاوند مي دونك لا كانيوت تاع زمان داك من غور سويدي لنا كدي دونيت ماشي كان ذاك دي امريكان مي كا سيستم شطح الهان وسينا ديالنا لوبجيكتيف ماشي كان ذا نشتاقي كانيوت مي كاين توالي خاطر ولاش تشكال في ثمورتينا ولاش تشكال توالي ماذا ليطا ماذا دي سبونسور سي لا روتار سي دونك il يقد نفهم ان بوجي ستابل سي لا ستابيليتي دو بوجي سي تري امبورطون بور لا جي اس كا خاطر فهمت نخم لا كانيوت كي كان فوق لا كانيوت سي بوذاين ومن بعد فوق نيدري مني ومن بعد ملي قابل لا كانيوت دونك il faut un budget stable
لأن غير جا نكوني نخدم يونس نفار ضغطيك ديال تيراوي الا انا كذا دي ماريكان ميم دي كندا ميم دي الدنيا كامل دونك لو 8 اكير سي اوفيسيالمون لو 8 ماي اكير غادي ديماري لابونمون اوفيسيال نبدا نخدم دي زيميسيون اما تي كي 5 اما بي ار تي في اما محمد مالو اما نكوني ذاكي عندنا دي شان يوتيوب نداتي لابونمون اون دايريكت او ميم طون نخدم دي ديليغي ديال ستيت دونك ما نصور نسعى ان بيجي ستابل نسعى دي زابونمون ترافير لو موند وانت فيها بروبليم تدريم تي لا جي اس كا لان جانا الكرايين نسعى 3 بلون بلاد نسعى 3 لي بلون البلون مزورو $3 اشهار نا $30 وسكواس الى البلون السين $5 اشهار نا $50 وسكواس الى بلون ثلاثه $10 اشهار نا $100 وسكواس دونك انفك يمذانا لو شوا باش نختارون باش اذاونن سي لو مومون ان كاين لي سوبورتور ندار لا جي اس كا تسعو ان بيجي ستاب شو كان كي دينا كلونيس داينا كوين نهضر كيف اتي اون شارت بيان سور اقياض لا ديريكسيون كيا نوالات تخدم في قبايت نخدم مي سواز كداس لا ديريكسيون ما نواي لا شارت نخدم كان ماشي تسينا نكونوا زميره راني كي وزميراني يدقس دونك سي سا لوبجيكتيف de l'amical, c'est de créer un budget stable et inclure le travail pour la GSK اسقيم يتقاشوش لأن اللي بغوا يجي نخدم هكا ساعات باسكو نخمس يون هذا ديال ديري زعما سوا تاع داخل زعما سوا 5 ماتش غراتوي زعما ديك الشمال ستاد غراتوي وكيسي دي ديتاي هنا كويس داخل السيت دونك ذاش تاكي Merci. Vous avez un bon porte-parole, Rachid Dattari. Si vous avez bien choisi avec TQ5 et les porte-paroles, il fait un travail aussi magnifique. Un petit mot pour lui, hein? Vous avez oui, bien oui, que le travail énorme et notre porte-parole depuis la création. D'ailleurs, il est dans le petit groupe de création de cette amicale, il est dans la réflexion et en même temps, il garde des bonnes directives, de la sagesse, il garde surtout. Il cumule vraiment, et regarde avec son réseau qui est très puissant, on a réussi. Grâce à notre porte-parole à l'occasion. Et le moyen technique aussi TQ5, il ne faut pas l'oublier, et qu'on tient à féliciter avec la direction de TQ5 et pour arriver à ce que l'amicale est devenue aujourd'hui. On a fait quand même le tour du monde en un seul mois. C'est inespéré. Ça nous a donné vraiment une force incroyable pour continuer au-delà. Et تنميرتك تصا رشيد تنميرتي تيكي 5 تنميرت تكمل اول دا رشيد بصح دا رشيد تاع القصير دي فوا نوهم كاين وهمه شحال شويه يسعى شحال اللي طرافاي يسعى مي توجور الى يوقف توجور كوفوت توجور تشكاد دي ميساج توجور تشكاد دي ليا فريمون سنين تنميرت تص يعاون تص الامريكان وفات سميتها ديالنا مدار في لابونمون كنا on a créé le site c'est officiellement le site يفوك on a créé lancé le 8 اسمه gskfans.com donc le site نيا يزمر نراشيو هذيك شمن ادخل لابونمون دونك toute transparence tous les supporters زمرنا ذوالين اش يدير من الا داخل شحال لان هذيك راه الكونتينس داخل كونت بريفي نداي زمر هذه تسوالي كل شحال يخلص محمد كان داونو في الحاجه ماشي ذا تويتسور mais tellement avec l'euphorie الفرح on va jamais t'oublier Ahmou parce que Chtini c'est la pièce maîtresse Ahmou parce que depuis le début tu as eu quand même un accident tu as été hospitalisé
même le lit Goussounin Svetar, tu communiquais à l'amical, il est avec Rachid, c'est incroyable. C'est le côté technique aussi, avec la collaboration d'Rachid et l'allocation au Canada. Ça ne mérite qu'à Moi, est-ce qu'elle a même à 3 heures du matin? Alors, tout à fait. Écoutez, mes amis, on va faire un petit jeu. On va faire un petit jeu tous ensemble. Juste avant, merci Mahdia. J'ai besoin de 2 minutes, Can. Si tu veux, on passe à autre chose. Juste pour faire un appel aux supporters de la JSK. À l'heure actuelle, c'est le moment ou jamais. On a besoin vraiment des supporters. C'est de ça que je vais parler justement. C'est de ça qu'on va faire un petit jeu. Pour lancer un appel à la diaspora, Amadi Canada, Amadi France, Adkin, Dit Hawashtagi. Top chrono, Yalioun. Donc, en 2 mots. Il reste un terrain où il y a des toilettes et où il y a des la JSK à Hawashinagi. Kouliouna Difk 2 mots. Réfléchissez. Oui, c'est le porte-parole. Mais Adna Dio, quoi. Sinwa Walinkan. Abonnez amis de GSK. C'est rien du tout, 30 euros par an. Et puis dernier, Smith, واحد تعاوننا ما كندير غير l'amical. داكي كان في الدنيا. Delmouloud, Sinwa Walun. الدينا شكرا يحمل لا جي اس كا قد يكافوش المعاونه لا جي اس كا الحوايج يكون فريد مناونا لا جي اس كا ونعاونا لا قيمتنا فوالا دونك سي المومون جامي كنديرنا من البولسه كنديرنا من دوكا لا بيست دونك شكان ميتر كونسيونس يقدر يخمم مليح ميلا c'est le moment des DGSK. Voilà, c'est le Douglas. Voilà, il faut aider DGSK. Et on va encore plus. Clarisse, c'était Zouzo. Un petit mot. Alors, Clarisse. Il n'est pas. Il faut que l'un des gens qui considèrent GSK comme un club sportif, qui la considère comme une identité. C'est Matsem qui donne à Farid. Donc, voilà. Rachid Cherfi. كون دينا مثلا ونبغى غنوغال ديكو جيلن دونك ما نصروح جاسكا قلا غنوغال ديكو جيلن دونك ونتسيلا ديكو جيلن سيسون أغاني لي غاسا أزكا أحد دحونو في اللون أروح دار جاسكا أذن تساوى لون ولا الفرح أكون تفرح مربوسي نكازن دينا لي سوبورتير لا جاسكا هي ونكشم في المزروي هي اون فا écrire une page d'histoire elle est faisable تبدا l'histoire est en marche هي chacun ادي على حساب تزمرتيس لكن لا كوب دافريك لا 8 ايطواليا تقيم ديال التاريخ لي سوبورتير لا جاسكا راه يخلصون لي سوبورتير لا جاسكا راه تيدياوي سي فيزابل نزمر الميرتيك جيغورتا كازن دينا لي سوبورتور لا جيسكا الى انشفو سينو ما نعاود ثوارث انوايا نرو دونك لوكازيون ان دوكل واني لا كل جيسكا Alors, نقدر نصوتي ورغورون باسكو كونوا يقدم دوكاليو ان كاسنيني غير وقادي لاندا امنيا وقادي لاندي تمورت سكيت دي تحاوشيناكي
اكنا دي شوف لون مزرون لا جاسكا تو سامبلوم فوالا. موحد نعم. فين كد هضره في مزمر تسمكتيت في تيويزيا يقلان كي ثمور. وي بيان سور هذا ترد نو على عرسك دا المولود نو على عرس بيان سور نو على عرس دا المولود نو على اليوتن توتسرا محسوب اذا غيشوفنا طاس مرة نولي لا جياسكا تورار من زون نوفمبر en 2021 2020 يبيض ربي نتولي لا جياسات مقرة في النراقيني il s'y prête pas vraiment pour la GSK. يضرع النراقي جديد إلا واش ديفان دا مايلو تيمضبرون تمورت أننا وندا تنكمل باسكو مالا نوالي لي جوار تشورارين il souffre dans ce stade aujourd'hui il est exécuté. دقيقة محمد سمي لا جي اس كا أنه من زون نوفمبر لا جي اس كا تورا مقرصة فينا ومن زون نوفمبر نكوني نسالم خلال العوام كني سمي يكفدا البنين والنراقي جديد تيزوزون 50,000 انفاركشن نؤمن باللي إوا كنا الحق في الناس تربع جيسكا ولا معناه كنت وانا مول كلها قريب 12 شهر انا مازال ساكنين لا قوة غورن صرف الناس زمراكنا اساسا تم قراحات وكاد تاع الناس وكاد يدبكسني وكنا تفنون صرف انت تم قراحات الساكنه تولم دي حاله كوكيلا خاطر شكرا وين دي عدان دينا غادي يشدري منها ذي روح وين دي وغادي كان يشدري منها ذي روح سنة دو سوسيتي أتين ذي شراع دي كوينات جالي دير دي لاين أما دي لاكور سوبريم أوروبيان دونك أنا لاقاسني حب ما توالم لي فيديو إما غادي الحشيش ديك الجو c'est un champ de patates. Il a été abandonné. Chaque ministre de la jeunesse et des sports, أربعة ministres de la jeunesse et des sports قاعدين ومن 50,000 بارت أربعة وين أنا كيني أشكو ساكين نعاود لي طرابون با كومونسي لي طرابون با نطامي لي طرابون هذيك فوق كاش موضوع الفلاني قنعتنا قريب اسكواس نص مع ماين كيسكواس ما يحبس اثاني قيمه تيغير لنا وراه تصورها ونزرارها ما تشوفني وكين نغ الوقت لا تساوين نكوني الناس تيكتنا عندنا الخدمه التدوير ديال راديو تيسنات عندها الدنيا باللي كثر من جي اس كا تلعب 5 مليون ديال الغازون ناتوريل 5 مليون تيقادي فاجن مليح نلعب ذي 5 جبيه كل المولود ديالنا ربحيت ذا 10 مليون ربحيت قلنا لي نروح على الكوطو سبور كي نخدم تيمليتي كيرزن نروح على الماروك نخدم تيمليتي كيرزن نروح على المالي خاصة كني نخسر في باماكو نخدم تيمليتي كيرزن مليح كبوضي كيرزن مليح دونك نحس باللي مليون كنا شافني ما نسن قلنا غازون ناتورال ولا معناه قلنا لكن من زون نوفمبر زين يعني يوغا تقديم والله العظيم هذا ونضحكوا يعني يتمسك زران تيكل كان تملي تاكي وزرا مثلا لا زومبي عندنا نورا نكوني ما كنلعب كل سندنا ذي ونونا العجب زم قراحه نشوف انا النار نوكلين بنات من البلورو تيكل تاكي ما كتروح نلعب انت زوزو والله شري خاصك في عباره مليح مي فهمها باللي تصنع في النار تصنع في الفيستيرنا اكد والنار يعني حقرنا النارني محسوب اماكن الناس تربع تم قراحه تم تربع تاكي لا جي اس كا يجوا فرارين ديال لابريك كان يجيو تربعت لابريك ديال بلد افريقيا ساعدنا لما جيو عاد العام تاكي كان تغالى ناصر الحياه عندنا ويتير بويا كي تبقرانين وقد كان زكا هذا ويض الوقت كازابلانكا هذا ويض كازابلانكا
إكساد تسوي ناس دي تمورتيس أنا داوي ظهر لنا وظهر ما الصحة إذا ترى إلى قسنينين يمضبرنا كي تمورتنا هذا حرصا شطاحة فوينا تاكي وكن هذا تفكينا لنا كي وكن تلفات لاجيسكا تورا قلنا لهم قراحا خاطر ترى مام يعني فين يعني الغاشي وزاد الغاشي ترى قوانا تروحوا سواقاس ولا يتقدر 18000 من 20000 لاجيسكا توكل اكثر. زمر ما راه تخدم متربع في مسنون دي ساج راه رحنا دمسداين اكدي مدبرني مقارنه تمورت اون انترفيو بور اسيي دو ديزامورسي سو بروبليم. عرفنا تشدو عرفنا في الحموح سي خصك ديال المولود ايوا تابعت جياسكا خصهم لي كومبيتيسيون انترناسيونال وتابعت قلنا بقايت تيزي وزو تموتني قبايليين اني كوبيجي تابع تيزي وزو ماشي تمشات نفكايوس تمشات زنا خاطر ايوا زنا نفكايوس سيتا معنا يعني كنا تخمم خاطر سي لا كاليتي كي تنقل خاطر ترى ما حافظه ويكلو ترى ما كان نلعب ويكلو اي انت تلعب ما نلعب زعلنا كيف خاطر ولاش الغاشي ويعني روجي الغاشي وكنا نروح من بعد وقال حاجه مليون كنت دي مدبر كان انا نروح دونك ساكي نكوني كاين ابوي شبان في كادي والنهار كان تشكي لنا باللي لو كان نشيوار راس الغمايه ما سلافانا زين هنا دينين ما بغانا دولارن بعض نرنكي ما ديال تمناخ ما ديال البليدان يعني ان كازون ناتورال بارفين تحتونا 14 نوت لو كان قبل زين هنا كان رئيس خاطر نكونوا وزميرنا نحتم في الناس اللي وكنا نروح الى خدينا دي خيرا ما خسرني انه كنا ولا معنا عرفتوا راه كاين رانا من دبرنا من فرجن بغانا دولانا اللي يجوزوا. المرتيش احمر يكشني واش هو تسلي غرام باسكو جي بون عندها زرار دكشني زرار دي 5 جويين دي زوزو نو مي سي فغي تمثل تقي بنات دو غرام قران سي فري صدر جاسكا نومنسيس n'importe quel stade ايثورال لا جاسكا تخيم توجور لا جاسكا تربح عند فامض دونك ماشي التيران تيدي وين لهنا فوالا جاسكا ماشي اللي لهنا جاسكا تربح توجور. Farid, on était dans notre Farid, quelques résultats un peu mitigés. Maintenant, tu vois, ils ne sont pas à l'aise dans ce stade. Est-ce que tu es de mon avis ou pas? كتشيني ما تخزر ثاني ما ديجا دا المولود زعما كي سي بورتور لا جيسكا بلي لي جوار يقولنا كتورا تفنينا بيان مالين دون ان غروند اسباس سورتو هكاك نولا باغ اكزومبل لا جيسكا كنت المولود ديال الجي نعم ولا فين هنا كنت لا كوتون سبور وقا سيتي لي زيكيب لا جيسكا كيما مليح على باغ اكزومبل راه قصتينا الى عدان تلعب لا جيسكا بالو العاليه faut le dire. أول إذا في الدلمول ولا بالعيف ولا يعني. تدهم منو النظام. تريقي شترا تدهم منو النظام نادر نار حواشي ناقي. باسكو مدن لا راه يدي سنسن ستايلوكس لا كومونيكاسيون إنغماسون c'est-à-dire on va rester toujours au stand-by. En train de gagner on doit se battre pour aller au nouveau stade. فهمتني دابا انت جدنا الحاجه كي تشتينو هضره كان في سميو في فايسي كاين جوار جون رجعك لاميكال تخدم القضيه على كل حال بصراحه سي الماما او جامي باللي كيختار لي سيبورتور لا جي اس كا اكيد عندها ملان يقدر يكبر وغالب لا ماجوريتي في لا جي اس كا كاين يواتني تربح هكا لا جي اس كا لي سيبورتور ريسال سي اساس الحل باسكو لوفيرتور دو كابيتال يتسوى راه كان سي با فاسيل باسكو زعما غتفتح لوفيرتور دو كابيتال مي اتونسيون
زبرناكس الصابوني زبرناكس الكانية زبرناكس تصل الحوايج دونك سي المامون باش اون فا رياجير ديجا قال لك اكتكريتيك هذاك لا جي اس كا شغل تروح نعرض لك على ولايه ديال الستاد باسكو سا بروبليم ديال الستاد كي لحق عبارة الصبحي غادي ناخذ بليك لا جي اس كا ساعه نشتكي ليك لحق عبارة الصبحي غادي ناخذ بليك لا جي اس كا ساعه سات كوب افريكان اي تو لا ريست ما تخزر لا شو ديالنا غاشو يقلال ونسى اوكان يا ريان لاش ستاد ولاش لي ميوزي ولاش سي اونت فو لو دير دونك ساكينه شادي جيسبر كو كاين جو سويت كو لا جي اس كا تخزر في شغلك كاين جمره جاي ولا فرنا في لا جي اس كا تلعب كنا 5 مليون ديال الجزائر وكنا أجنا تكونوا نبغى نديروا دي في الكواليس ديرنو ثنا قلتين في النراقنية ليزي بروني لا بارول Ah, justement, à Mohand, justement, il m'a insualé presque tous les jours. Aman le stade, aman les subventions, aman les droits, aman cool, donc l'histoire va nous juger. L'histoire, ça nous cède. Il est temps. يوجد الأوان أن إذا سلا دياسبورا سيايت وثنيك لاندي ثمورث أن شمر أن نعرف غالنا ou pourquoi pas le stade d'ailleurs on peut l'avoir avec notre force la force de tous les supporters de la GSK Gmerica nous refaire vive l'Europe vive Thmorth il y a le supporter Adia Soulis, 1 euro, 5 euros, Soumsley, c'est les moyens. On peut, à mon avis, construire quelque chose. On s'en là parce que GSK mérite quand même un beau stade. On a le droit au minimum quand même d'avoir un beau stade digne de ce club. Donc le stade est aussi de Mazel. Nous connaissons hier. Pourquoi pas si vous êtes de la diaspora si vous êtes pour la diaspora on y va on va le penser on va le faire tout ça pour répondre aux besoins urgents de la diaspora إذا قد تفهم تمثال تسولفي الستاد داكي سي ان ستاد ديتا ديال الحكومة تمورتي تيفنان il appartient à l'état كيبغي ربي إذا قد كرنت دي ساج أذكر ثربات أرى يروحون كاريمون أرى السلوى ينتقدوا ذا pourquoi pas أرى نغلف voilà c'est le stade qui a coûté plus cher que le stade de Turin vous vous rendez compte Mohand, moi j'aimerais bien avoir l'avis de Rachid Al-Qassi sur ça. Rachid, Mila, il y a des كنا واحد ستادير مثلا باغ اكزومبل ماشي كان لا ستاد لا جي اس كا يوك لي انفراستركتور لا جي اس كا ستادير ولا شو ساره ماده في باغ اكزومبل دا المولى بودي بول دير اسميت بظن فند لا جي اس كا كوفريد c'est le cas de le dire au fin de couvrir c'est-à-dire rien n'a été fait donc à un certain moment c'est bien beau de donner des leçons assez bien et la direction sur des mensonges sur des trucs mais en tartant à Smith le pouvoir chinois à Smith qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous avez arraché le stade de Guin c'est pas un stade qui a été arraché par les directions successives c'est un stade qui a été initié par l'État donc l'amical par exemple on l'a dit on le redit toujours on est prêt par exemple à faire des courriers au niveau du ministère au niveau de la chefferie du gouvernement là même au-delà au niveau de la présidence sauf que le problème c'est-à-dire une arrière du Coran nous connaissons on est une association de droit français donc c'est pour ça qu'on a parlé de la charte on a parlé justement de coordonner des efforts avec le comité des supporters ils peuvent justement on va les soutenir ils peuvent justement demander à ce que le stade de Guin à ce que les travaux du stade de Guin soient finalisés. C'est le premier point. Une délégation, oui. Exactement. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est pour ça que nous connaissons l'amical d'Aron, on a inclus l'achat d'un centre de formation des Français.
parce que la réalité du terrain, c'est bien. Un centre de formation, il ne coûte pas cher. Il coûte dans les 300 000, 400 000 euros. 300 000, 400 000 euros, on a à peu près 2 millions de Kabyles. 2 millions de Kabyles de Guinée française. Donc, 300 000, 400 000 euros, il a deux vertus. La chahïkia du centre de formation. Déjà, c'est pour permettre à la GSK, aux petites catégories, si les seniors sont de pour faire des préparations, c'est-à-dire leur offrir justement des conditions agréables pour une bonne préparation. C'est le premier point. Le deuxième point, ça va être une source de revenus. Pourquoi? Parce que le centre de formation est bien, c'est-à-dire tu peux le louer à d'autres clubs, d'autres pays d'Europe. C'est pour ça qu'on a pensé à l'achat d'un centre de formation sur les hauteurs de France. Pourquoi? Parce qu'au niveau des hauteurs, les spécialistes en sport, ils peuvent le dire, il y a une meilleure, c'est-à-dire le corps quand même, il produit quand même pas mal. Il produit quand même pas mal de choses, c'est-à-dire pour une meilleure préparation. Et c'est faisable, franchement, c'est faisable. Donc, les comités de supporters, on les appelle pour que. C'est simple, on peut lancer une pétition en ligne. On peut le faire. Une pétition en ligne voilà des choses qu'il faut faire. À mon avis, il faut lancer des pétitions en ligne. Il faut qu'il y ait une délégation. Bien sûr, avec l'accord toujours de la direction de la GSK, parce que on est là que pour donner des idées comme ça. Et à mon avis, pour reprendre les travaux au stade, une délégation au président de la République, voire le ministre et le Wali s'impose aujourd'hui. On ne peut pas. En fait, tous les moyens de pression sont bons. Tous les moyens de pression, les moyens de pression légaux, bien sûr, ils sont bons. Il faut les utiliser. Mila, je vais le stade. Allez, donne ton avis. Ben voilà, bien sûr, ça a le haq. GSK, c'est un club quand même au Djaïr, donc il mérite le confort, les moyens يقلقان يوكن تكمل الزات الستاد on aimerait bien هذه فاك يوكن هذه لين à l'aise et puis le centre de formation يقدرتك bien sûr يلاق يوكن هذا كمل الزات le confort c'est important. Donc, c'est vrai, là, les moyens. Donc, on va être tous solidaires. Ahmed, nous remettre la pression à l'État. Voilà. Gentiment, mais voilà. Il faut que le stade de Guinée pour GSK. Voilà. C'est bien, une pétition en ligne, un erreur, كاين tu parles كاين اقرار دنوا رشيد لا رشيد هذا علو قاسي ياك شويه رشيد هذا علو قاسي رشيد يهضر دونك كيون رشيد دوزيام رشيد كشي شاكين يعني كاين ناس خصيه كي والله وغدا غفلتي واشو خاطر وقالت شنو غادي السيرتيت خاطر في السيرتيت واشو خاطر ثم احكي كي سميت مقله تحكي ونسعى يحكي بحكي ما كيثو تصدر دايوغ واحد مولا شغالي في بتيت كوريكسيون كان نقرا السلوين تيكدو ذا نقرا السلوين واناك دونك اكطوالمون البريزيدون ماشي كيف نو خاطر البريزيدون دو لا ريبوبليك سا سوبوز بلي il a été élu légitimement. D'accord, j'ai compris le président d'État d'un État qui est imposé donc il n'est pas légitime quoi. حبسيت كان اخي الكره تمزق Non, s'il est légitime, non, s'il est légitime, je suis d'accord avec lui, mais enfin, moi, je vais dire, non, le mot est juste. Un chef d'État, c'est différent du président de la République. Hein, c'est très important parce que l'Algérie, depuis 62, n'a pas eu un président de la République. Entre parenthèses, hein. Donc, tu vas تروح احكي كي سيت منقلاته احكي مسعى يحكي ما تروح تشكر وحكي ما كير يتنادي نفكر الصيمانيس مازال يفير غيمانيس هذا التسيير. Vous pensez qu'il aura la tête à stade de GSK? Idéalement, GSK, il est un FC Barcelone. FC Barcelone, c'est tel qui détient le stade, c'est les socios et qui prennent en charge le stade, etc. GSK, يكون يتلهدوني c'est les supporters, c'est le stade qui appartient. Mais malheureusement, on n'est pas dans le même contexte, donc c'est pour ça,
C'est pas évident, c'est de la politique. Juste pour dire Rachid, le FC Barcelone, les socios, زاد شحال يزن 141 000 personnes, 141 000 socios. 141 000. Ils sont en train d'accomplir des miracles depuis des années. Nous on parle en termes de millions. Lounis, ma vision, GSK, Atsawar, exactement la même chose. C'est quoi ça, 140 000 140 à 145 000. 141 000, c'est quoi pour le GSK? GSK, c'est le seul club qui va être sauvé devant l'anarchie de la Nidmour. C'est le seul parce qu'il y aura l'autofinancement. 141 000 Kabyles, Aïlin, Sfir, GSK, c'est rien du tout. 1 million. Donc, c'est pour ça, l'enjeu principal, c'est comment s'organiser pour arriver à là. Et l'amical, je trouve que c'est la première étape. Et c'est pour ça que je tiens à ce que l'amical attend le بعيد وتعاونن باش c'est un pas vers ça, vers ce que tu viens de dire. Voilà. درنا قول رشيد دموع كوني ذا الصح انا عرفت لي زيتاب كان يدينا دا المولود يدينا يونس ديالنا on va faire des actions des commissions يروحنا غورسن on va faire des pétitions انزر شو اللي طاب تم زواروث ومن بعد ما نزرع اللي طاب النيو زين وتسمع سي سناره ونزرع خاصه كذي حاجه ندويا كنت نادنا ما كذي حاجه ندويا كنت شويه غير ما عادش دي حاجه ندويا مما ساكي دي ثوذرين ندويا ثوذرين نورمالمون مي ساكي لاسينيسمو ثوذرين تيمزداي سي تخدمن اما ثوذرين اللي مزداي سي تخدمن دونك ما نقدر اللي طاب ندو تسمع سناره سي لو مومون دورغانيزي ما فا مسيو سميث ان تيليتون انترناسيونال نخدم لو ستاد هاكي وثرنواس نخدم اكني البروجي ذاكي ويا البروجي اون فوا ذاكي كاليفورني خمت دي سيتوين كذاك ومن بعد خمنا السيركل شنو شتيه ورانا كيسماون تقول لي كوتيزين دينا يقيم بروجي افي دونك سي دي سيبورتور انا خمن البروجي هاكي وتسمع سناره هذه واي عارف اللاسن خاطر تروح ونتراجع لما نقول ويتيامي طوال هاكي باش هاد الهند الستاد هاكي نوض دمي فينال c'est le moment d'organiser pour réaliser le projet. وزرانا كلاغي ملوني بغانا ادير ولا قلنا هذا دير المولود في ندر نقي On appelle juste on appelle juste les hommes d'affaires. Qu'est-ce que tu peux nous rajouter? Mohamed, Eva Lounis, si vous voulez dire quelque chose. Avec les industriels kabyles et tout ce qui est les hommes d'affaires kabyles, voilà. ونسعى التدريب لي باترون كابيل نسعى تاساتاس وي تو تافي لي باترون كابيل اللي قد ادفرن وليك شتير ولا تدفرن لي باترون كابيل جوست محمد بوسكي مفرجن توالي نارد ودنا بليك l'amicale internationale des supporters de la GSK est officiellement agréée. Il est dans les règles, il est soumis à la loi 1901 de la République française. Ifrar Del Karov, normalement, il est publié, il sera publié prochainement sur le journal officiel. Donc, ça a l'existence légale. À partir du 6 mai, il est le compte bancaire et le relevé d'identité bancaire, ce qu'on appelle le RIB, qui sera diffusé à toutes les personnes et ils dissoudront le RIB. Attends, c'est Mdoucal, ils dissoudront le RIB, donc à partir du 6. Et puis ça leur permet, les hommes d'affaires haïtiens, ça leur permet quand même une réduction d'impôt de 60%. Ce n'est pas rien. Donc au lieu de il y a une réduction d'impôts. Donc, tout est bénéfique pour eux. Mais là encore, il faut leur expliquer ce qu'on appelle le commandement Coluche. C'est-à-dire qu'il y aura une déduction des impôts. Là, déduction de 60%. C'est très bénéfique pour eux.
Voilà. Il y a Je pense que réduction d'impôt de 60%. Voilà. je pense à Donc, Mohamed, les industriels, les patrons, les commerçants, allemands la déduction d'impôts parce qu'ils sont dans le domaine. Allemands, d'ailleurs, ils disent le rassemblement de la place de la République, on est dit les 60% de déduction d'impôts, voilà, et dollars en France. Mais là, voilà, c'est pour ça qu'il faut faire toute une campagne pour sensibiliser les gens justement sur ce commandement Coluche. C'est un impôt, il est déductible à l'orson. Donc, il a quasi de se faire, mais alors plusieurs fois. Tout à fait. On attend juste, dès que le RIB est déducté, on va l'afficher. On va essayer de faire une campagne dans ce sens. On va essayer de faire des vidéos. L'expert comptable, il va nous donner des éléments plus palpables, plus concrets qui va les rassurer. Donc, il y a un travail qui va être fait, il est en préparation. Voilà. Dans la boutique officielle, les joueurs, les nouveaux joueurs, est-ce qu'ils sont qualifiés uniquement pour le retour de la Ligue 1 ou ils peuvent prendre part au prochain tour de la Coupe d'Afrique? Attention, est-ce qu'ils sont qualifiés ou pas? Avant de répondre à ça, je voulais revenir brièvement sur cette histoire du stade. Moi, ce que je suggère par contre, c'est une petite commission d'hommes sages, vraiment, composée de l'élite. Je dis bien de l'élite de l'élite en général, de toute catégorie sociale. Donc, une dizaine de personnes, par exemple, aller solliciter aux responsables d'État pour leur demander d'accélérer les travaux parce que la JSK est dans le... Il n'est pas normal que le stade d'Oran soit terminé. Bon, certains me disent, bon, il est terminé parce qu'il y a une urgence, il y a les Jeux méditerranéens qui vont se dérouler à mais ceci n'empêche pas le stade de Tizi Ouzou pour permettre à la JSK d'évoluer non seulement dans de très bonnes conditions, et en plus, avec son statut, avec son palmarès et son histoire, elle mérite d'avoir un grand stade, d'autant plus que le public de la JSK est revenu en force. Donc, les 20 000 et 15 000 ne suffisent plus à Tizi Ouzou. Plus que ça, je suis sûr que le stade de Tizi Ouzou sera terminé. Il y aura pas moins de 40 000 personnes chaque match. Et puis, en plus, ça permettra aussi à la JSK d'avoir une rente. Pourquoi? Parce que si le stade sera ouvert, on va procéder à des abonnements annuels qui permettra, ces abonnements permettront à la JSK d'avoir quand même une cagnotte de pas moins de 300 millions à 300 millions à 4 millions par an. Donc, ça déjà, ça permettra à la GSK de voir qu'elles sont floues. C'est pour revenir un peu à ce fameux stade de Tizi Ouzou. Concernant la question de Mohamed, pour les joueurs, les nouvelles recrues, effectivement, nous sommes confrontés comme tout club algérien, d'ailleurs, je crois que le nouveau fédéral qui s'est réuni hier a pris une décision pour qualifier ces joueurs qui ne sont pas qualifiés. Nous avons 3 joueurs qualifiés pour la phase de retour, jusqu'à l'heure où je vous parle, jusqu'à hier, parce qu'aujourd'hui, c'est encore férié chez nous. Donc, jusqu'à hier, ils n'étaient pas encore qualifiés. Donc, concernant le championnat national, ils doivent être qualifiés, et c'est ça. Mais concernant la Coupe d'Afrique, ils n'ont pas le droit, parce que la liste de la Coupe d'Afrique, elle part bien avant, tout à fait, au début de la compétition, juste avant la compétition africaine. Vous devez fournir une liste de tous les joueurs susceptibles d'évoluer en Coupe. Donc, par contre, comme on a une licence utilisée pour la Coupe d'Afrique, nous avons demandé à que Yassine Medden
soit qualifié pour remplacer, pour occuper justement, pour prendre place de cette licence qui concerne la Coupe. Mais pour le championnat, éventuellement, ils seront qualifiés tous les 3. Si ce n'est pas pour ce match de Borj Barrel, ils seront certainement qualifiés pour le prochain match. Voilà, ça c'est pour concernant les joueurs. Si tu as une autre question, je suis à ta disposition. Juste, je vais enchaîner avec une autre question. Au mois de juin, est-ce qu'il y a des joueurs qui vont partir, qui vont rester? Est-ce que vous êtes en train de négocier avec certains cadres de l'équipe? Comment ça se passe? Ça, c'est une question qui relève du technique. Ça, c'est l'entraîneur en chef. Nous ne voulons pas, et nous ne le ferons jamais, nous ne voulons pas refaire les mêmes erreurs qui ont été faites par le passé, où en général recrutent des joueurs avant de recruter un entraîneur. Je crois qu'il est temps aujourd'hui de changer toute cette stratégie, de passer à une stratégie professionnelle, voir que c'est l'entraîneur qui lui donne carte blanche, et c'est à lui, avec son staff, de décider de quel joueur qui va partir et quel est le profil du joueur qui doit être recruté pour ses besoins de l'effectif. Donc aujourd'hui, nous ne nous entrons pas dans ces histoires techniques. Nous laissons le choix à l'entraîneur de terminer la saison. Une fois la saison est terminée, on fait le bilan. Une fois que le bilan, c'est là que l'entraîneur en chef décidera de les joueurs qui doivent être libérés et les besoins, bien sûr, concernant les nouvelles recrues. Vous avez lancé une boutique officielle, je l'ai vue, elle est très très belle. Est-ce que vous comptez inaugurer des boutiques un peu partout en Kabylie, à Zasgaz, Fountigzir, pour essayer de renfler vos caisses? Moi, Mohamed, je ne voulais pas polémiquer. Tout à l'heure, j'ai entendu beaucoup d'intervenants qui ont évoqué la gestion de l'ancienne direction. Moi, je suis de ceux qui ont toujours dénoncé l'ancienne gestion. Et cette boutique dont tu parles, comme par hasard, c'est l'ancien cercle de la GSK qui date des années 70. Cet endroit-là a été fermé pendant des années, pendant 20 ans, depuis qu'il était fermé. Pour le récupérer, on a utilisé tous les moyens pour le récupérer. On a failli même être agressé par les détenteurs de clés de ce magasin, de ce café. Aujourd'hui, nous l'avons récupéré et nous l'avons aménagé justement pour en faire une boutique du club. Mais la boutique en elle-même, il reste quelques travaux d'extensité parce que nous avons constaté l'entrepreneur qui a pris en charge les travaux de ce cercle. Il a constaté qu'il y avait une fuite qui fait parce que la boutique elle est située en dessous du stade auquel des tribunes du stade auquel on va. Donc il y a de l'eau qui pénètre dans le plafonnier. Donc il a abîmé pratiquement tout le faux plafond. Donc nous avons demandé à la mairie d'intervenir pour faire chose qui a été en charge. Nous attendons que tous les travaux-là soient terminés et que nous puissions, bien entendu, ouvrir cette boutique avec des équipements de la GSK, mettre en vente de la GSK. Claré, Farid, Mila, si vous voulez poser des questions à Delmouloud, allez-y. Hein. Je pense que tout a été dit, tout est clair. Tout est clair. Dans le stade de Tizi Ouzou, il faut mettre une émission. Il faut des jours et des jours. نزمد نحكوا الناس الدقس الحوايج ديالنا كيدير راديو جي اس كا. Je l'ai annoncé, j'ai dit, vous voyez qu'il y a des barrages, la direction, justement, il faut s'unir, il faut être derrière, il faut faire des actions pacifiques pour que le stade redémarre. Depuis en 2010, je suis d'espérer pour l'inauguration au Kélandan, la pelouse au Kélandan, celui qui a pris le stade en main, c'était 32 mois, il est en 28 mois, c'était une livre. Il faut compter, c'est pas 28 mois, c'est 28 ans. Donc, il y a des freins, ça ne marche pas. La GSK, c'est déchirant.
en 2021, la GSK, l'ambassadeur du football algérien, une équipe de la grandeur de la GSK qui n'a pas un stade ici où c'est malheureux. C'est malheureux. Et ça a raison bien dit du Sénat qui effectivement la GSK c'est un club qui s'ouhach de l'Afrique. La GSK s'ouhach de l'Afrique. Le signe de l'Afrique, la GSK est connue partout. Pour déjà, c'est lié. Donc, nous devons faire le stade du 1er novembre par rapport à leur stade, par l'infrastructure. On a vu les infrastructures des clubs qui c'est des infrastructures dignes de la GSK avec toute sa grandeur, avec son palmarès, avec son histoire, avec c'est malheureux. Donc, il faudrait des actions pacifiques pour demander la relance des travaux du stade de la GSK. Mon avis, c'est un avis personnel. Moi, je préfère que la GSK termine au 1er novembre. Le stade qui était au zone. La relance des travaux. Le stade qui plusieurs fois. Des papiers, des tonnes de papiers il y a des blocages quelque part. Il y a des blocages quelque part. C'est malheureux qu'un stade comme ça, c'est malheureux que la GSK avec la grande Rennes, avec le palmarès, avec tout ce qu'elle a fait la GSK pour le football algérien, pour le football d'abord kabyle et algérien en plus, c'est tout à fait normal. Elle a représenté dignement le pays. Et puis au Serra Stade, il y a des blocages. Qui est demandé derrière moi. J'ai un petit peu abordé le sujet qui était la radio. J'ai demandé à la DGA justement de nous donner des informations, mais ce n'était pas vraiment clair. Donc, on ne peut pas avoir la date de la relance des travaux. On ne peut pas avoir donc mes élites, on ne sait pas où vont les. Nous en prenons les cannes, c'est bientôt. Mais ça n'arrive pas. Dommage pour un club comme ça, pour un pays comme l'Algérie. Si j'ai un club comme ça de la grandeur de la GSK, son stade de il y a nous avec la GSK, Mohamed, il a quelqu'un à faire le ce qu'il a fait supporter, il y a un élan de solidarité qui est en train de se faire. On ne remerciera jamais assez de supporter la GSK, les initiateurs de la création de l'association amicale internationale des supporters de la GSK. Oui, Tanmerti, Farid, est-ce que tu peux nous rajouter quelque chose par rapport à ce stade Donc, justement. Donc, toujours, je suis en lien, en contact avec le président du comité de l'adjoint ministre. L'initiative il faut qu'elle soit multipliée par combien? Les supporters partout de la GSK, c'est un plaisir d'entendre avec des aussi l'Australie, ou avec des aussi le Canada, ou avec des aussi la Grèce, ou avec des aussi, ça fait vraiment plaisir. Donc, je ne remercierai jamais assez à titre personnel. On est en train, sur tous les plans, on est en train, grâce à l'initiative qui des Français, Rachid Chalfir, Melboussi et tout le monde, celui qui est joueur du Canada, ou les États-Unis, ou qui est du Canada, c'est quelque chose vraiment qui fait chaud au cœur. Ça veut dire la GSK, on ne va pas avancer. Si on veut que la GSK maintienne le cap, si on veut que la GSK reste à l'ordre du football national, وكيف كندوي راه فارق كاين ان راه كيتزوجوا الاستاد كي يا اون فورمول فيلوزوفيك سويريت ديوت تنفري تنقرا فوش توعد راه اتكرشت سودنيت خاطر انا راكي سي ان اديفيس ونك ليطا دونك ماشي داينا نخدموا كوني دونك كدينا دا المولود هنا كي لقات لي ليليت دي ساج une dizaine pourquoi pas avec des politiques tout simplement voilà
يا محمد ادو غير فريد كنت غير فريد ادو غير ما دورش محمد كلي لون دو سوليداريتي كي ودهر في النار دنر الدوله دنر تمور دونك هو كي ودهر في الناس كنا دير راديو لا جيست ديرييرمون نبديو دي حاجه نبدي فو دي زاكسيون باسيفيك راه ديزيلي زوين ديك سميت ديال راديو جيست كان نقد بلي الا قال نحرك كان الصديقين يبقى فوالا رولونس دي ترافو فوالا. Je ne parle pas d'autre chose. L'élan de solidarité, ça veut dire la geste en dehors du stade de Kiev, qui la geste, le stade de Kiev, normalement, il faudrait que l'État fasse quelque chose, faire le démarrage entre la geste, pour national, et la représenter pendant dans des moments très difficiles. Il a eu des titres, c'est un club avec des noms, la grande riche, le palmarès, donc l'État doit bouger. Voilà. Nous, le reste, l'élan de solidarité qui est Ligue Céline, soit qui خاطر لا جيست en dehors du terrain كيف قالوا الحوايج الصاد كي الحوايج مليح مليح الحوايج الصاد لا جيست المردي كلاريه سمحي كانت نوع شي طوحه فريد مولا شو غادي فريد سيرفي كم داولك يا فريد Justement, donc, je vais dire par rapport à faire par exemple, donc, le comité, le président de l'ISF, l'adjoint sont cités les autres, après, donc, nous connaissons de notre part la page GSK sur Contactos, les pages qui et les associations, mais c'est voilà. Du coup, il va être le 28 parce que يعني فوالا نبغى نحبس لي 28 بارابور او ماتش ناس شغل تكمل فيها c'est-à-dire pourquoi on n'avance pas ناس كاين je suis là pour vous faire la publicité ناس الشغل تدونا تكمل الناس يا با بروبليم جوست باش تفكر كاين كثير جوستومون نقصر غير سنه دونك كاين اللي كاين كيتسبع جو سوي ان بون ما بينير je les encourage à aller de loin, mais à chaque année, tout avancé, c'est la même les 15. Donc, jusqu'à présent, ça avance jusqu'au 15. Ils ont imprimé 7000 tickets jusqu'à présent. C'est-à-dire, 7000 tickets. باش هي راه في غير ايجاد فاسيلتي سقسايه دي فوا تبيع الحوايج من اللعيبه تقربوا وصغار ما فهم فاهمين ما فاهم راه il faut خاصة نستوعب mais toujours il pose des questions انت لاعب تقلب tout est facile انت النيميرو التليفون ديالنا اسم تساولتي وربعه كينيا لا دو نيميرو ايغلان ديال البارطاجي في لنا انا غنعملوا تساولتي وربعه في الكوميتي وكنت تفهم تروح تداوي فينا تسنيت لا ديشارج et puis la transparence totale et totale juste par exemple on tient une décharge par exemple تصور لنا ما فكت ما سنتوي ثالثي كي نزل سكانه وندخل لا ديشارج الى السيكريتير سقال كومون ديراج لو سيكريتاريا دو بارفا كينيا qu'on va solliciter du club bien sûr OIED je pense c'est ça donc c'est la transparence تزديات خدم السينياسيون باش ولينا كان jusqu'à présent شحال نزل تيكي exactement actuellement 5000 tickets donc équivalent de 250 millions si je dis pas de bêtises 250 millions 250 millions تم كان قرايه واقيلا كاين وشي pas la différence entre le centime et le dinar donc بصراحه راه جوستومون كان يكوبرير التليفون ديالياس عاود راس encore هناك ما لهم اللي نخدم لا بوبليسيتي كاينين اسيسيون نخدم على بوبليسيتي سيسيون داك اللي هذا خدم ديال لا باج نخدم ديال لا باج ديال كاسو كونتاكتوس il y a donc des intérêts des toilettes c'est le moment ou jamais donc c'est à nous c'est notre devoir كودنا صح والله رجال هراوي هكا شغل هكا كاينين يما الزوار كلش على كل حال فما ساعه يما الماء ساعه يما تقبيليت ساعه يما راجياسكا Donc ça ne dépasse que c'est ça. C'est une l'histoire. On va la laisser dans l'histoire parce que à ce qui arrive à Kenya ou qui est à هناك وزانا شنو وقت جاري صار شبه قارنا كيف انا ساكن وساعه ديريكت لا جياسكا ناس خاطئ يبان كنا رايحين شنا في لا جياسكا هكا باش ديال البروجي ديال لا جياسكا فاس لهنا 69 لي بروجي ماشي كاين هذا شو ديال يقات الظرف ساكنه لو بروبليم كيسبوز يساد سوفلا ما كامل ساكنه لا جي اس كاب اللي كاينه
ça les dérange le mot K. Le Kani, ça les dérange. Asaki, ما تولي فهمت انا مثلا جاسكا تلعب الكارد فينال ما تولي اللي كان قارو كي قال لنا تاعنا تموت الجزائر اش قارن جوستير كو نو فوازان تونيزيان هذا ربح وين يربح يربح يا خويا ما ربحنا سور لو ترين مرحله ثلاثه دونك المال اللي لا احملنا لا وتحملنا لا حاشا كلك حملنا لنا دونك سي انو دو فير نيسيسير كي كاينين من داك الامريكان حاشا كويك خدمات ودارنا دونك حاشا كنا خدمنا في لاجي اس كي هكا ولا شويه خدمنا في لاجي اس كي هكا هو اللي ورد Rachid tu peux rajouter quelque chose? كاين تاع كينيرا محمد شنو درنا سنيك واش كي درنا تبعتك مثلا كنا ما كانت كيسالني نقول دي فونتورا كان تيملي في 4 تاع لا كارت دو فينال هذه اللي تزوى غادي تونس السنه 16 مايو سمعنا من بعد 38 اللي يجوزو اوكي صراحه. Alors justement, Claire Delmoulod, Rachid Cherfi, Melboussi, Jugurta, Mila, Deshutwadam, du tirage au Soagi, je vous donne le club Sfaxian. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a Léonard Dial, alors qu'est-ce que vous en pensez de ce tirage au sort? Allez. Le tirage au sort, il y a eu une déclaration de l'entraîneur Lafane qui a souhaité que la JSK joue ou affronte le club Sfaxia. Et je pense qu'il avait raison pour 2 raisons. La première, c'est la proximité, parce que c'est un pays qui est voisin, donc on est à quelques kilomètres, comparativement à tous les voyages qu'on a fait en Afrique. Et en plus, on a voulu tous, supporters, dirigeants, joueurs, entendu, éviter le club sud-africain. Pourquoi le club sud-africain? Parce que les Sud-Africains sont interdits de rentrer sur le territoire algérien. Donc, on aurait joué comme le CRB 2 fois en Afrique. C'est-à-dire, c'est nous qui recevons dans un pays neutre et match retour, on jouait chez eux. Donc, voilà un peu pourquoi nous avons souhaité rencontrer ou les Tunisiens ou à un degré moindre les Égyptiens. Donc, le tirage au sort, effectivement, nous a souri, pas sur le plan sportif, mais sur le plan de l'éloignement. Parce que sur le plan sportif, mes chers amis, et là je m'adresse à tout le monde, une partie de football ne se gagne pas dans les journaux, ou là sur les réseaux sociaux, ou là dans les cafés morts. Une partie de football se joue sur un terrain pendant 90 minutes jusqu'au sifflet final de l'arbitre. Donc, ne nous enflammons pas, jouons match par match, les Tunisiens qui sont quand même club, n'oubliez surtout pas, à ceux qui l'ont oublié, que le club Sfaxien, il était en Champions League, il a été relégué en Coupe de la CAF après avoir été éliminé par des clubs de haut calibre. S'il vous plaît, préparons pour pouvoir aller ou la souhaiter aller en demi-finale. Voilà mon ami. Allez, les Rachid Cherfi, les Melboussi, les Jigurta, Mila, qu'est-ce que vous en pensez de ce tirage au sort? تولي ذاك التيراج كاين عندنا الديبلاسمون يلها تونس بور ديبلاسي يقرب بور ايفيتي لافريك الصح مي عندنا نسميس التفاق دا بالون كتوالا ذاك الجهاز كيالتي كتاع ديال دوزيام تور مع لي كات فينال ستاريسم دونك نتسيف لاس الصح ونقرا ليكيب صفاقسان ليكيب تجهد لا دابا هو نتا سا لي تيت مي لا جهاز ديالنا سايسم نتكل في لاسهم دايك رشيد النظام وي شاون دينا ايام دوكال لا جي اس كا هي التمنات دونيس
les résultats, ils sont là. L'organisation, la gestion du club, il est là. On est troisième au championnat. On va arriver en quart de finale. Et maintenant, en quart de finale, c'est pas rien du tout. On est revenu de loin. Donc, le quart de finale veut dire quoi? Le quart de finale veut dire c'est les meilleures équipes du continent et des Cayman. Donc, maintenant, en quart de finale, ça veut dire on le mérite. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'équipe forte, faible. Nous connaissons. Donc, GSK nous a toujours habitués à jouer cette compétition, c'est-à-dire à ce stade de compétition, avec force et détermination. Donc, déjà, on dit, la GSK, l'amicale internationale des supporters de la GSK, Mazel, sur la page, on est à 14 000, à 20 000, à 30 000. Les donateurs, on a 680 donateurs. Donc, monsieur Suisse, monsieur Sumsleikan, الساعة جهاز كان من فران أتيلي مزيك من فران أتيلي تقفيليس أدني غيري si ça n'a qu'une d'un 1 euro suffit, mais beaucoup de 1 euro, ça fait beaucoup d'euros. Ça fait beaucoup et ça va aider beaucoup notre équipe. Donc, toujours être mort. Gwenstein, je tiens à féliciter les joueurs, le staff technique, la direction et tout le beau travail qui a été accompli jusqu'à présent au Mazel, que l'amicale sera toujours avec la GSK et Hassan Azkan de cette Coupe d'Afrique, les Coupes d'Afrique qui disent أتقيمي الفذا أم GSK. Donc تسخلف لنا نكون نفكد المعهد نقولش جماعة الإيمان ألا GSK ريالين في سون et pour toujours. تنبرنون. كنمتي وقبل دغا رميلا جيجلتا إن كديراتي غري أثموت أريال ثاغيوانت أريال تدارت إذا قد نشدم لي كوميتي سيبورتور أرثو دارنون إوا كنا تخدم نساري إوا كنا تمجيد ميدسن إوا كنا تاغم لي تيكي فيرتوال toute la Kabylie doit se mobiliser أماكن أوني موبيليزي لاكي أون ديراتي غري encore une fois ديرانين يالتا دارت يالتا غيوانت يسلوين لي بي بي سي donner des moyens logistiques يوكن أدخل من إسراغن des rencontres de proximité avec les dirigeants de la GSK يوكن أو ندمسلاين يوكن أتميوسانم أتعم لي تيكي يوكن أدميراوم fédérer tous les supporters de la GSK et là elle a besoin de nous. Nous sommes dans un moment de crise sanitaire. Tous les clubs sont impactés. Tous les clubs du monde sont impactés. Aujourd'hui, Irak, Artfikem, Artsilm, Wadi Qariwa, Iwakinahath, Tassirou Zan, Tasbouhouren, Inzemran, Kis, Stahawashina Gisordin, Aradnaoui. Donc, Tigreno, Ariel Taddart, Ariel Tarouan, Tithmout Lukbayir, c'est les montagnes de Babor jusqu'à la basse, la haute Kabylie. Juste vous inviter les responsables des comités de supporters et pourquoi pas les dirigeants de la GSK pour essayer de prêter main forte à ce club que nous aimons, qui nous fédère, qui est un symbole, qui est un vecteur, qui est un dénominateur commun. Mila, on va faire un pari à Kidem. Parce que le pronostic de la GSK دي تونس ما تربحوا دونك نام دي سبون سكسو ما خصناش ما دي سبون سكسو vas-y لا c'est pas facile قدام واحد في الدنيا c'est pas facile الا قاعد تشكل على الانتيريور ما تخسرنا نسكسو تربح on va dire كتربح ان شاء الله تربح ان شاء الله تعدي على الدومي فينال. C'est vrai que le club c'est vrai que celle de la Tunisie جهدوا له الاثنين
مي ما كملنا حتى كاع اون ا دو ليسبوار تلقى الزران لي جوغا كي اوني توس derrière eux toute la Kabylie أتنعاون دونك نتكلم مليح في لسن malgré que l'un des difficultés et tout mais قصر بلي كوني derrière eux dernière ثاني تاع mais voilà l'association amicale internationale des supporters de la GSK ثاني aussi ETQ5 دي تاكن عطاس المعاونه ثاني ميرتاك لا ديريكسيون دو GSK ثاني ميرتاك كوي خدمناك يوكن ادا لي GSK دونك اوني توس ديريير GSK ان شاء الله تربح ان شاء الله داوي ليكيب لا كوب دافريك كي بي تربح الشامبيونات فوالا سامبلومون ان شاء الله رشيد تالو قاسي كلاري جوبا يتدوكا ولا نقالو يمكن واحد Donc, tout a été dit par Mouloud, il est cool sur le plan sportif, sur le plan, mais avec des bon espoir. Nirtil, SD, la saison, la saison de la GSK, la saison des supporters de la GSK. La GSK, c'est vrai qu'on respecte toutes les équipes, mais on les respecte, mais on n'a pas peur des autres équipes. Quelle que soit l'équipe qui est derrière, de Sfax, Coton Sport, Roland Pirate, Jaraf du Sénégal, la GSK va rappeler la mise, il a qualité de Pearson, il faut l'union. Il y a une nouvelle ère qu'on est en train de vivre. On ne remerciera jamais assez tous les initiateurs et des initiatives à l'association amicale internationale des supporters de la GSK, le comité national des supporters de l'Zaïr, il était derrière la GSK. La GSK, normalement, c'est la saison de la GSK. La Coupe d'Afrique, le championnat, dit la Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue, elle lève le 8 équipes. Le 8, le premier match, le 8e de finale, il est le 1er novembre de 18 jours. Donc, qu'est-ce que c'est que la GSK est bien partie pour les supporters pour les titres. Inch'Allah, c'est que la saison des titres, nous connaissons qu'il y a des dîners comme là, soit les groupes qui là, soit les effectifs qui là, il y a au début, c'est l'arrivée qui compte. Il y a le championnat, il y a eu même Bourges-Barré, je connais, c'est le match c'est le premier match à Tizi Ouzou, donc on connaît pour entamer la phase de retour du championnat en force. Soit les gens qui doivent la GSK, c'est l'arrivée qui compte. La GSK, c'est un effectif très riche, un peu de skill. C'est les supporters derrière, surtout les supporters avec cette solidarité, cet talent de solidarité. Je sais que la GSK, elle doit la GSK nous y finir à ce que c'est Inch'Allah. المثيك أمود النرا ولا نقالو دينا j'ai 3 mois à dire donc donc le tirage au sort effectivement dans l'absolu il est favorable mais il faut pas prendre les choses à la légère un match de foot se joue en 90 minutes donc il faut pas que les joueurs prennent les choses à la légère il faut qu'ils mouillent le maillot jusqu'à la fin. Le deuxième point donc je réitère le souhait, mon souhait personnel et le souhait de tous mes camarades au niveau de l'amicale pour qu'on subventionne la Coupe d'Afrique l'hébergement, les arbitres, c'est notre souhait. On veut que ça soit la première fois, c'est les supporters qui aident justement, qui accompagnent le club pour arracher un titre. Là, en l'occurrence, c'est la 8e Coupe d'Afrique. Et le dernier point, j'ai un message pour les joueurs. Donc, on leur dit, on les rassure, on leur dit, terrain, on est derrière vous, on vous soutient, on pense à vous. Et soyez courageux, soyez forts, soyez des hommes. Lève Soul. GSK, elle a besoin de vous et on compte sur vous. حمو اقدر اشد اثر قاسي pour le dernier mot. Alors, كذا شدني
زعما اون دينيغ لو كان ناوي ليكيب يجي لنا كثير هذيدنا انه اون فا رومبلاسي ليكيب لا جياسكا اسنسكر الرهبه باسكو جياسكا سعى الرهبه لو فيت داتر à cette culture kabyle c'est ça le problème donc لو كان داوز نيمبورت كان تختار ارج دي ثمورت اتاوز هذا اللاعب لا كوب دافريك جياسكا اسنسكش من الرهبه دونك نكي مينا كني سفيطر تخمم ماني وقراص اسكو ترغونا باسكو جو فوا tout est en train de fonctionner maintenant à la GSK. Et qui je visualise, qui verra la Coupe Réunion, pourquoi pas le doubler cette année? Fameux, doubler cette année. Voilà. Ouvrir à dîner d'Aran, Emina, pourquoi pas préparer une chanson avec, pour la victoire de la GSK? Avec un grand plaisir. Attends, c'est le Rachid, il y a un deuxième. Voilà. معناها انا دور غازي واش بونس با كو تو بوغا فير ميو عطاس شحال وي عطاس شحال لا شونسون اللي ناخذ معاك من الستاد مي sincèrement je suis très très contente ça m'a donné de la force encore plus voilà d'ailleurs اتن رشيد زاتم رشيد طلقاسي باسكو نفهم بس il voulait faire un interview sur TK5 ماشي ذا تشوك متسو رشيد il va faire cette semaine ان شاء الله y a pas de problème avec un grand plaisir الميت درنا كاين واليو كاين سينير ميلا فيلم تاطاس شبه ساو شنينم شبحت مليح فكر دا سينم ولا 950,000 فيو وكيد الكونتينو فيسبوك كان في حلمه اين تيبوين عطاتي تيبوين ديباسي 1 مليون يعني يو كان كي واحد C'est que je sais, j'ai l'occasion de توالي pratiquement 400 visionnements en ligne, de توالي نكاتورا مازال باسكو لي توجور en ligne توالي نسكا جو بروفيت l'occasion et وكنسنا قبالين ندير لنا ينون ايزون كينا مخمن ان فيديو يوتيوب وتروحوا تيليشارجي ما كنا تفضون فضوث كان بارطاجيو ميم لا فيديو ننسى خاطر تورا دريم الاثنين خاطر لي زارتيست الكوفيد كي وغنتنا كني تورني لي كلوب سبورتيف les employés, les entreprises, la même chose. Donc, essayer d'apprendre à ne pas prendre et voler. Ça veut dire qu'il faut partager carrément. Donc, c'est une chanson swazialis ou dernier شبحت GSK اكيد شبحت قاتكي يانا تخبتكي نزو يانا وحمله كي لازم ولا ثلاوي قباليين elle s'implique dans le combat ماشي سبورتيف مام sur le plan identitaire امذيه في GSK سيغ تجمي تقراحات يتمغناس سي بوليتيسيان دو نيفو d'ailleurs سيني رحمو يبغى قلت نعطي بيعرض c'est une ex-députée RCD أثر مخلف ولا بتي توكل j'ai partagé son truc elle est parmi les premières qui a publicité et GSK أثر تواليم elle a fait appel أكيد دينا موحند كانت هي ذكية non ماشي ذكية ليلة حاجة عرب توالم تغدر لي تيكي نتويزيم سيميس توصل مام بزاف للسياج لا GSK تواليم تزكى تهضر في GSK هو يفهم تيلاوين لنا تسكيت تقول منو GSK خاطر تاكد ازال طاس هو اللي يكاد اسمو حاند ميسلي غنكيني ديك الوقت موت اللي من لا فيديو ينس تمغاطا كي تهضر في GSK كانت باسكو عطاسي توجدا مشريوات D'ailleurs, on va l'écouter un petit peu. معليش عطاتي ولا انا واقيلا فوالا ارجاو رشيد بون خلاص غتحداكي راني في الحاجه اتفوكس ونشتكي ما تبغى ما تبع اسال قبيليت تروحوا تم تي كيو 5 ميديا
مثلا هي الفكره تربح جياس كان غادي فوصل صراحه انت تسولسو يعني ناس قبالي تكتوليم تقبوش تكون في ديغاليت نتفريق في 4 نتا كارت دو فينال 16 مايو دي صفاقس 23 مايو دي تيزي وزو اكيد الدنيا هي الفكره نكون نتاكد يسالن السقبايليت سكون ابل لا فالور اجوتي ايوا شو خاطر يسلم مقطع السقبايليت داين زادنا كم غتولم تمليليين يقيم لي رونكونت كيراس ناخذ ديك السقبايليت تمليليين تصغب عن تاكارا ازكن تاكارا تملي تاكارا ديس او ميم طون سي اون اوكازيون دابروند لو كابيل سي تري امبورطون ا ترافير لو سبور اتنسك ديك لي زانفورماسيون كيتواليم السقبايليت كم تاكارا وثبي جاوب بي تمليليين شحال يلعب 4 تبوع ياكي ثيرنوين سي لي فيكتوار ثقاذا سي لي نول ثغزا سي لي ديفات يسوين لي بوت يسوين ميال بوت ان كونتر ميال هذه يسوين لا ديفيرونس دي بوت تنقيضين دونك هي سي اون اوكازيون غاس هذا الميساجينو ذاك تروح سير هذا طليت التيكيوسات جودا جاسكا يا ناس خباليت اتنروك ولا محمد يمكن قبل الدنيا ولي وانت قرا يخص جيجر تاع ودينا ولي سنقرو وي بيان سور دو هذا غورس يمكن ماليكا دمر الماتشوالي يارد نوتا ديفا سيرما شفا سريع جدا باسكو il a eu le Covid, il nous revient de loin. Franchement, c'est plus qu'une grande sœur, Saramas Shfa. Et puis, encore une fois, يزيدوا مولي امزوارو في المتسنت ونظرنا يدير هذه سيكون فودي تلويث سرمس تلويث تنميرت إكاريم السن إديه غانيو تنتمديد قاتياني إلا تيفوق لا وسبددنا لا ستاتوينس سوا زاديس داغن هذا وشوف غاد الدنيا أما دين فرجن لاجياسكا لان دي تموت أما ذا قادي لان داكي ديرانيا نون عاونت لاجياسكا ديت وناتينا جوارن ونكون يقرا اريد يسنون ستاود نتايوت لا كومونيكاسيون ايوا كنا نسيو الصوت نون ايوا كنا نعزر يدون اين يومين زمرات نخدم و اتنخدم اذا حسب ورتيد نتسدر اذا حسب ورتيد نتسدر كنينا ما طب اثار حمار هذا هو ولي وانت قرا وين تغديك من الوالي انت قرا ضعن فكره كيما شغلي دونك سنين كان ميساج بور لي جوور كلاري تاع المولود سنين لاميكال انترناسيونال ثاني ذون وتشكيف الاول الناس نتسم باللاقي اورغانيزي في تونس اما دي فرنسا دي كندا دي امريكان مازال دي دوتر سيكسيون دي لونجلتير دي لافريك دي سود الى قاني لك جاسكا حوسنا داكويت ولا شمتيدت او حمينا راه تواليم الشيطور كان نهار رويد راه شطوح نضربو كان اما بارين خدم دي مسترا قلنا في سميس دي بالعباس كاروينات دي فيسبوك مي نظن تسونت لا وين يجبان في واغيين تسونت درنا لا مي شطوح نضربو دونك عوسنا غيد مره اسنين اللي سيبورتو لا جيسكا فذوك لي ودي لان سورتو دي امريكا كندا هذا بونين الاميكال ويدي اللي ناخذ لوروب ديالنا اكن انظرف في بحرتنا اكن ناس نخدم في صغير يسقمان ولا شويه تروي فنمر الدموحد كانت دينا واد الدموحد فكانوا دينا تنمرت لو نطاس دما فواغ سوليسيتي اساكيا فكانوا نينير فرحه طاس je suis très contente d'être parmi vous. Voilà, sincèrement, ce goulet de dernière, تنمرت لو طاس Et tu seras toujours avec nous. T'inquiète pas. أميلا كان أم دينير يونو مسلاي إما يعدي وطن الكوفيد نسارم يعني tous les supporters de la GSK et l'amicale internationale نسارم نورغانيزيان un grand gala أني دارت لي الدخمية يتم زواروس ان شاء الله Adnaoui dans d'autres chanteurs pour aider la GSK. Je suis sûr que ça va te faire plaisir. Inch'Allah, merci beaucoup. Avec un grand plaisir pour GSK. Je suis là jusqu'au bout. Voilà. Ça me fait.
تنميرت من ولاد كونوي ايوا ندير اعطاكم صحه تنميرت نون كادير ديوالان انا رشيد هذا كان يوم فوال دابا اكس المغاطس ما كذا تنتلل ليميسيون كي شبحت مليح مليح سقبلي فين كيكشبح مليح مليح يعني ناس كي قارن تكونجوغ لو كابيل اكني واتا ودارني فصاطي بنيت وكني ادينير باللي جي اس كا تيويزيه كي إقلا وايدنا الجذنا أتي سلكن باش كنا دانو كان حاجة بارابور سميت لاميكال هاتوها مش $30,000 $30,000 دي لون $3,000 لا ميساجيني اسكا ان مليح دي كندا دارنيا كبرنا كاسوها هذه صوتي وي كراري ويا والله يا كان روح وين تدربون ذا شك خدمك هذا 50 يعني تافيك سنرجو ها فوالا سي بون سي بون كي تكسل اكسال صوتيت بلوتو دونك غادي نقول باللي لا ميكالا كي اون دور دي زاكسيون كي تخدم كي تسمى لونيس لا بيي لي بيي دي زارم بيتنا دي روح لا فيريك le statut de jour et la prise en charge. Il y a aussi, à plus ou moins long terme, un petit toilette timsel, la Mécalena, elle va prendre en charge les stages, les étrangers de JSK. Trois pays principalement sont visés. La France, qui vous maintenant des noms, le Canada, qui a des contacts de Montréal, etc. D'ailleurs, de Real Madrid, les stagiaires, de JSK. ذكير ونساعد راني ديال الامريكان تنقوان دينا فالكوسا جاسكا واحد الامريكان اوسي سي بور تو دير بلي مازال تاس خدمه بزاف سو البلون مورال بسيكولوجيك داش هي ونا تاس لي جونا بلي لي ستاج سون بريز ان شارج ا ليترونجي افغان دونك هي لاميكان كي سا اون فيزيون لوانتان الى قد دوميدس ونطلب غير قلناها كي تدينا كان اول مذلوني سناد رشيد الشرفي السمنيافه ادواليا 1 مليون يقباليين هادي في 5 اورو نا 1 اورو ديال لابونمون ديال لي دوينس ولا دواليا دي ميل هادي في $100 هذا 100 اورو ديجا بزاف اللسن الا خدات الصايد الا خدت اون فالي لا ريبارتير اترافير تو لي سيبورتور سي كوا 1 اورو نا 5 اورو سي الكافي دونك روح كيف نبغى نولي غتصل غشايلين ديال لا ميكالاكي كون فوا abonnez, c'est tout ce qu'on souhaite. Abonnez-vous à la Mécalaké. Dès qu'il y a un awali ou un tagara, ou un métier qui est قدام واحد. Oui. Juste que vraiment qui n'est au dernier alors juste أول تجارب بروفيتير بارابور لا تلفزيون تقلنا لا شان. Vas-y Farid, vas-y. كي سايك سينا مرتاح مو ثاني مرتاح كون ويديرات باسكو دحمو إيميل باش تفيكي ديك سي با فاسيل juste باش تدير في غير بليك. Je reçois beaucoup de messages. J'essaie au maximum de répondre. Là, parce que non, on est des gens simples. J'essaie de répondre à tout le monde. Donc, notre objectif, il faut que la GSK, et puis la GSK, elle est dans les bonnes mains. Donc, c'est pour la GSK. La preuve, c'est que chaque la commune, تعرضهم تنين تساوي تنين أكن تزرات ماشي كافي دينين دونك لا كابيلا derrière cette direction فوي دي غارزن يجيو لا جي اس كا المرتنون ونيني فودي غارزن تبع تيكي 5 سي 11 لرميتورا ادنو غا وطن النظام اما دي درس اما تسارتيف اما دال ممكن هي ندير من داد يشرب بين نسعى تيج منه اما دال اما مزقون اما السينما اما دي درس انا رضا كان نسوسع محسوب تسجيل تاكي وفالي لارجير خاطر الدال لا جي اس ام بي لا لو موب لان تربويا تغيوانين تيمشطوحن دي تمورت القبايل الى حمو رشيد الى ان رجو غرسنت الى قد نسكفوت دي بيبيت
مشطوحا انشتاق ديني قرزت يتربح لا جي اس كا يمكن ونينا تنمرت نونيم ديكول قاعد تزوم عندنا صحة سحور عندنا ممكن إذا نفطر ديجا ميرسي بوكو تنمرت نون أفودي قرز تنميرتك يا محمد ميرسي كان Maintenant.